카상가랑조 아니 미양다바 제거 텐주르 참에 미 류된 상보된지 지토베 까불라 미양다바 제거바 남바양다바 제거바 아니 대진양다바 제거바 세 숨기나네 남바양다바 제거바 세디 레바체 단 남바양다바 제거바 라야 두 요래 아니 남주기 팽연다 남주기 아니 남중어주 개진 남주 중림 되게 차네 시방나바 남중어주 뭐다 남도 공양내라 레여바체 त्यसरी हामीले अमूल्य मानव स्वरूप प्राप्त गरेपछि हामीले गर्नुपर्ने तीनटा कर्तव्य हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी तीनटा थियो पहिलो प्रथम असल व्यक्ति असल मान्छे बन्ने र दोस्रोमा छ सम्यक राम्रो बौद्ध बन्ने तेस्रोमा छ सम्यक राम्रो महायाना बन्ने र त्यसै गरेर प्रथम विषय असल व्यक्ति बन्ने सकिसकेको छौँ दोस्रो सम्यक बौद्ध राम्रो बौद्ध भन्ने बारेमा चाहिँ प्रथम दोस्रो तेस्रो जुन एउटा बौद्ध प्रचार प्रसार बौद्धको इतिहासको बारेमा हामीले बुझिसकेको छौँ भने चौथो र पाँचौँ जुन एउटा रहेको छ त्यसमा आइपुगेको छौँ हामी या त मसिरे ngaranzu susu peja nangne khawale mahakone yabu yorwa ta shoktan ni palasia shoktan ni pe tikre wone ya zebe sumbatela ta sumba ni pa bardu gewa shung thana ni ngonje chelo jukse mushi kibu sumge lamtemba wo tangbola de tenjor dang di chatsare payupon di chatsare webatemba di chatsare 미다 쳔바 디차차레 종예 봉와 디차레 족상 땜바 디차레 딱 가릴 하여레 듬바 겹수 좋아 사다 델레요 켄소아 갑배저 가발레 유메디 참디 족상 땜바 차레 딱 겹수 좋아 세야 겹수 좋아 세야 디 아니 가와여레 센세 용도 슈구 투베 틱든 숨발라 페고 슈구 투바기 틱든 숨바 그게 그래다 슈구 투베 틱든 숨바 듬바 깜르니 스텔레요레 또 네팔이 토르 케크 숨아 जुन प्रथम विधिमा 7 प्रकारका छन् भन्ने बारेमा दुर्लभ मानवहरूले चोलो भइसकेको छ देह त्याग पनि भइसकेको छ एकान्त स्थान बुझ्नु त्यो पनि सकिसकेको छौँ अनित्यको याद गर्नु त्यो पनि सकिसकेको छौँ दुष्ट मित्र त्याग्नु र कल्याण मित्र रोज्नु त्यो पनि त्याग सकिसकेको छौँ भने अन्तिम सातौँमा शरण गमनमा जानु हो भन्ने विषयमा आइपुगेको छौँ र त्यसको चाहिँ पेज नम्बर 6 मा दिएको छ नेपालीमा पेज नम्बर 6 मा र सातौँ भन्ने लेखेको छ तल कालो अक्षरमा लेखेको छ तल बोल्ड अक्षरमा सातौँ भन्नेमा आइपुगेको छ या तातेने दुबैcapsu jowa sode lamsang kyamro ge kor teshi ke gyo mare shipthabu chen jowa ina ta kyananzu thulo sha chen tes kyaba ta 당분에 토도 디샤오레 아니 강기 도정에 손에 따와 탐지 방비저 담배圈에 된제바 고담들라 차차로 송하나시 아니 고담마 아니 덤버 좀 된데기 아니 추유 콜로코로레스 추 담배추 덤버제바레스 오나 담배추 덤버제세디 간제제 수용도 가상 공도 쉬스만나시 와라나셀라 아니 덴바시 추 되니 자구 풍부를라 생님매베 추 되는네 양바지야라 디신식이 닝부 때문에 추 아니 아마로 와텔라 소발라 아니 상황하게 추 세네 추 덴바제 세부 차소 담배 추네 덴바제 소도 오디기디 삼로지다 प्रथम हामीले मनमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने भगवान बुद्धले जुन एउटा सबै मिथ्या दृष्टिले त्यागेर सम्यक धर्मको देशना गर्नुभएको थियो अब सम्यक धर्ममा पनि प्रथम धर्म कुन ठाउँमा भन्दाखेरि शरणार्थमा दिनुभएको थियो चारले सत्यको बारेमा दोस्रो धर्म चाहिँ प्रज्ञा पारमितको बारेमा दिनुभएको थियो भने तेस्रो धर्म चाहिँ वैशालीमा तथागत गर्वको बारेमा दिनुभएको थियो त्यसै गरी तन्त्रयानको धर्म अम्रवादीमा दिनुभएको थियो त्यसैले गौतम देवराजले सम्यक सम्बुद्धलाई सम्यक धर्म देशना गर्नुभएको के हो त भन्ने बारेमा हामीले मनमा राख्नु पर्दछ 어디체 다 신네 다 티와침부지요 티와침부지
다 낭바 템바 상기기 제수 장켄기 아니 낭바 생긴데 점블링 딜라 낭바 세데 가투 중바레 에스체 들어와 지버직 아니 낭베 최 세데 가투니 중바레스 어선다 저니요 저서 오다 디디르다 템바 상기 좀된 내기 와라나셀라 덴바시기 최데 뒷된사기 뒤자때 아니 코로나데 상보 소르 체베다 뒤자남라 때마체 와 하이 뒤자데 망보요래 딱한다 코로나데 상보라야 돼 디두 잠바 신내 코로나데 상보기 셈기 낭라 가리 중레라나 오늘 장에 코로에 동네래 탈고고 여바 이나 아니 얘기 아니 배 코로에 동네래 cap 투킹기 코로에 동네래 아니 겹지기 탑 땡킹기 덤바 샤게 토발라 겹서 쪼고도 세게 삼로 디송샤베 최대라 겹서 쪼고도 삼베 삼로 디 두버체비 긴륜라 겹서 쪼고도 삼베 삼로 어디기디다 충분히 덴데이마 인자 코로나때 상보 디디 낭바차리 낭바 덴데인자 잠불링라 낭바 카티 충바레 수디 덴바 상게 중된디기 코로나때 상보라 덴바시기 추유 송바네 덴베 제수 주킹기 젠당 낭바 상게빠 세리 충레 상게다 상게빠 케버려 상게 수디 상게베 상게빠 셰바티 당다라와 당다 상게기 제수 장킹기 강살라 상게 부다다 부디스트라 케버도와 상게 수디 부다 상게빠 수디 부디스트 오티 अब यहाँ ठुलो हामीले प्रश्न पनि उठ्न सकिन्छ प्रश्न हेर्दाखेरि बौद्ध धर्म चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएको थियो र बुद्ध र बौद्धमा फरक छ बौद्ध कहिलेबाट सुरु भएको थियो भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ भगवान बुद्धले बुद्धता प्राप्त पश्चात प्रथम धर्म देशना 4 आर्य सत्यको बारेमा पञ्च भिक्षुहरूलाई दिनुभएको थियो जुन एउटा पञ्च भिक्षुहरूले दिनुभएको थियो र पञ्च भिक्षुहरूको मनमा के भएको थियो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश र धर्म चाहिँ उहाँले थाहा पाएर साँच्चीकै यो भाव चक्रबाट मुक्त गराउन सक्ने धर्म चाहिँ भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पश्चात चाहिँ सुरु चाहिँ बौद्धहरू प्रथम बौद्धहरू सुरु चाहिँ त्यहाँबाट भएको थियो त्यसैले उहाँले बुद्धलाई चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ढोक्ने र शरण भवन जाने भन्ने पनि सुरु भएको थियो त्यसैले हामीले यति प्रश्न आयो भने बुद्धको धर्म कहिलेबाट सुरु भएको थियो अथवा चाहिँ बौद्ध कसरी बन्छ र बुद्धको धर्म कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा हामीले प्रथम धर्म चक्र देशनाबाट नै भन्नुपर्दछ अथवा थाहा पाउनुपर्दछ त्यसैबाट उहाँ सम्बुलिङलया अनि नाङबे छेते 상계 좀 되게 대시 최소네 총 낭바 상계 빠 낭바 생인데 코로나 때 성부 중반에 송대 아니 낭바 세야데 또 중반에스 다 디버도 디송아 대체 따오나 택첸바 가디 중반에 택진기 최 가디 중반에 세나 다 템바 상계 좀 되게 아니 저거 풍부를라 아니 생님에 저거 용기를 뉴스는 소바 태고침비 최대 송배 제수 신내 zamulingdelada 택진기 최당 택첸바 생에데 한 중마세 अब प्रथम धर्म जुन एउटा बुद्धको धर्म चाहिँ 4 आर्य सत्यको धर्म देशनाबाट सुरु भएको थियो भने अब महायान चाहिँ कहाँबाट कसरी सुरु भएको थियो भन्दाखेरि ग्रेट बुद्धिमा भगवान बुद्धले प्रज्ञा परमितको धर्म देशना पश्चात चाहिँ महायान धर्म सुरु भएको थियो ता त्यसो सेपरेसोङा ता 딜로라야 샤네 야다 되버상게 좀 된데기 와라나스라야 최 송반네 아니 남바 중레 세네다 독서이나 다 신네 따와나 남바 스는 간디질렀을 거래 그러와 남바 마이게 치르바 스러와 바우다라 바우다 남바당 치바 남바다 남바 마이바
티 캐버를 가는 채고래서 다 딜래 딘데 임바 인자 치바다 남바이기 캐버를 대아 저기 니기 저 미리 남바이 람네 남바차야 요 말해 저기 니 강배 강라 다르죠 주유 나 남바이에서 대 남바차요 말해 니 강배 나라 상기기 구샤요 나 남바이나 대 차요 말해 남바 이메디 간데스 차고야라나 삼로 강의 차고 미시기 삼로 나라 나 군주숨라 인 탁바 군주숨 세야데 깜내수 군주숨 세야데 나이 깜내수 캐랑기 이 체네 셈기 나네 군주숨라 깜내수 캐랑네 이체별로 겹수 저별로 삼로지 깨용도 신의 남바 차고요 셈기 나네 군주숨라 겹수 저별로데 마게나 칠로라 다르죠 가져샤 연나야 강배 나라 상기고 가져들 연나야 소수의 규바베 미리 타는가 예 뽑으면 남바에서 가져라나야 남바 차비요 말다 그래서 디인도 랑니 남배 나라 출발라 셈기 나라 군주숨나 겹수들에 삼로 치고 그래서 어떻게 बुद्धको धर्म कहिलेबाट सुरु भएको थियो भन्दाखेरि प्रथम धर्म देशनाबाट सुरु भएको थियो अब बौद्ध भन्ने कसरी चिनिन सक्छ त बौद्ध या अबौद्ध बुद्धिस्ट र नन बुद्धिस्ट भनेको हामीले कसरी भाग छुट्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि शरण गमनद्वारा नै हामीले छुटाउनु पर्दछ बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको मन भित्रैबाट शरण गमन गयो भने हामी बौद्ध भन्न सकिन्छ त्यसैले आफ्नो परिवार बौद्ध हो मेरो घरमा धार्जु छ मेरो घरमा बुद्धको मूर्ति छ भन्दैमा बौद्ध भनिँदैन बौद्ध भनेको कसरी राख्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो हृदय मन भित्रैबाट त्यो रत्नको शरण गमन जाने एक प्रकारको विचारलाई हामीले राख्न सकिन्छ धेरै 임바 인자 남규 경고 신노부게 상기초도 초구 초놈라 창주바로 다니 교수치 시비 제강이게 아니 람 로빨리 케버 제주 깜주땡 속도 상계초도 저기 천엄라 장주바도 다니 교수치 셰바데기 깜주땡 지고 숨금이도 람 로빨리 케버 제주 깜주땡 속도와 그 거기지요 저다 람 로빠 베낭가란조 힌두다 이슈다 된주기 아니 냠nen치기 최선한다 람세난다 된데 람데 찌다 독자래 야우 말에 쓰고 말에 약불이 이나야 타르바토베 람 말에 타르바토비아기 강내 깨지시나 람디 로파차데요래 탈람기 로파 직된 코르발라 깨베 람 인사 람 로팔라 때마도 람디 독자 인사 라고요 말에 탈람라 뜨때 람 친절로 인사 람 로파스 어디수거 근데 임바 인사 셈기나 군주숨나 겹수 줘나 딱 가르쳐고 요래라나 수수기 저기 냠nen지기 최대 남바상기의 최라 딱딱 두고 요래 그래서 근데 임바 인사 군주숨나 겹수 줘에 깜도 될라 가르숨고 요래라나 남바 상계의 최라 죽배 고스거 배는 먼저 강바 디나라 초강 디나라 낭로라 렙 말립니게 참 렙바데 가르치고래 띠 고친디기 낭을 주나 강바데기 낭을 렙라 고친디기 낭을 맞주나 치료되나 강바데 낭을 레요 말아와 디낭시 낭베 낭라 렙다 말렙디 가냈다 그래 깜들 섬로 유명했다고 대대인자 군주숨는 교수들이 깜도 될라 상기기 최로 죽배 고 성거야 जस्तै हामीले जहिले पनि बौद्ध र अबौद्ध कसरी छुटाउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीले जुन एउटा शरण गमनको पाठ वाचन गर्छ बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको शरणमा जान्छु ताकि बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म म शरणमा जान्छु भन्ने हरफमा उल्लेख गरेको अनुसार परमपूज्य दलाई लामा गुरुले यो हरफमा बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा मात्रै गएको नभएर एउटा सत्य मार्गमा पनि गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ
जस्तै यस्तो सत्य मात्र तैत्रिकहरूमा हुँदैन तैत्रिकहरू भन्ने नन बुद्धिस्टहरू अन्य शास्त्र दर्शनको मार्गहरू नराम्रो होइन राम्रो हो तर पनि मोक्षको बाटोमा पुर्याउन सक्दैन गलत बाटोमा संसारिकमै उहाँहरू भुलेको हुनाले सत्य मार्ग भएको हुँदैन त्यो के हो मोक्षको बाटो नभएको हुनाले गलत बाटो पनि बनिन्छ त्यसैले अब शरण गमन भनेको के हो भन्दाखेरि बौद्धहरूको लागि प्रवेशद्वारहरू जस्तै हो घरभित्र बस्ने छिर्ने ढोका जस्तो हो त्यसैले बौद्ध बन्नको लागि कसरी छुटाउँछ भन्दाखेरि शरण गमन मनभित्रैबाट शरण गमन भयो भने हामी बौद्ध बन्न सकिन्छ त्यसरी कुञ्जोसम्म क्या सुटवे क्यामरुति पेखेचबो छादवा र सोसो फेपाई ngan chigi tamangi nga ane pe karsuri di karsati skimis yi nga budia yi tende laba samgi lamsam namba chagi me doa che tsaka susu singi na la kunju sumna kyapsu drive logic lepso na ane shile nga namba se de chagi tende yimba yindu susu namba cha yoda me di nenga chenbu yinza nangba chaye me tasadi kyamru yindu yinji minji kyamru se de sheba chawre kyamru se me karisigo wares kyamru se gi lote kunju sumna kyasu de samlu kandes ke gores din mashena nangba khora chago mar nangba macha na otta kyune tekba chumbu sini di chaya khora yo mare o sanga tik nangbe sanga nyamlin che chaya khora yo mar wang ya mogo tongda tira sheba yina ya nangba chago mare nangba macha de wang khawa tobe khora yo mar ba che sanga mando kabre gardo lana nenga chesa gi zawate khora hama ho la chembu shujile gyu tingone rang tobyo me di thesumsa meba chene tobyo chendi go barwa 저자 년가 시부로 저자 뒤인데 경로 매나 어다 왕 카르모 카르시나 토고 말다 어티리 त्यसै गरेर यदि हामी बौद्ध र अबौद्धको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ तिब्बतीयन हो हामी तामाङ हो हामी शेर्पा हो हामी बौद्धहरू हो मेरो परिवार बौद्ध हो भन्ने बित्तिकै हामी बौद्ध बन्न सकिँदैन अब बौद्ध र अबौद्ध भनेको आफ्नो हृदयमा तिरिराख्नलाई शरण गमन जाने गुण छ कि छैन अथवा त्यो विचार छ कि छैन भन्ने बारेबाटै हामीले चाहिँ छुटाउनु पर्दछ त्यसैले यदि शरण गमन नभइकन बुद्ध धर्मसँगै नबुझेर शरण गमन थाहा नपाइकन जति नै हामीले हजारौँ चोटि चाहिँ अभिषेक वाङहरू लिने अथवा चाहिँ त्यो गरे पनि त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन र त्यसै गरेर यदि हामी बौद्ध बनेन भने महायान बन्न सकिँदैन महायान बनेन भने हाम्रो उद्देश्य जुन मोक्ष प्राप्त गर्ने हुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसैले मूल बौद्ध धर्मभित्र प्रवेशद्वार जस्तो मूल के रहेछ भन्दाखेरि तिरिरत्नलाई शरण गमन जाने नै मूल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ तति जिटिक सोवा नेगा छुम्बु शुस्तवा ओदा थिदे यम्बा यिनजा ता खांगदार ने धारिङ नम्बर सोला खरि शिन्दु लाना अले छुम्बु देजु ठेते खाले छेछोर छला यो मारे ता 당부 녀가 소소 낭바 나로 츠버체다 나 낭바이 세 카점 측점나 마데버체 소소 낭바이 칸에 나와 나시 오네나 소소랑이 낭바 차버체 그래 낭바 차야라 소소 세미나라 깜루 야무치고 하래 그래서와 되게 매기도 깜루 세도 통중당요 말 깜루다 충조로 와서 상결교 저 여기도 텔스가 말해 들마다 리그리 레로요 말 깜루기 니수 약부지신 거래 त्यसैले हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने के छ वचनले मात्रै नभएर शब्दले मात्रै नभएर वास्तविक शरण गमनको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ जस्तै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यात्रो शरण गमन भनेको त एकदम सिम्पल हो साधारण हो भन्ने हाम्रो मनसाय हुन्छ त्यसैले यदि शरण गमनलाई राम्ररी अध्ययन गरेर बुझ्नको लागि सजिलो चाहिँ कठिनाइ छ यसको बारेमा बृहत तरिकाले तल व्याख्या गरिन्छ ओया तासिने छापेसिया dumba kyamru ni senata kyamru telal dewa chiro oda teri dumba kyamru ni ta thangbu longphu ginda raya khurwi chonra jingba yi jigden khai sushik kyabar ne teacher khangla kyamna miluwe kunjo kyamru kyase lale yin she songs ale tibodisha साथौँमा रहेको छ आफू पनि संसारको करभारमा फसेका लौकिक देवताहरूले कसलाई रक्षा गर्न सक्छन्
अतः जसको शरणमा गएमा विसम्पत धोका हुँदैन त्यसको तिरिनन्तको शरणमा जानु नै जिन पुत्रको चाहे हो ओया तातेला दिशु देशु인다 당보 직절 때네 던들 다 직절슈나 랑양 코르웨 쩌를 징바 이 직된 하이 랍송아 제상가 하이 라그면도와 직된 하스도와 저는 직된 하스도 로기고 대화 대비 스코르 로기기 다 뒤수도 직된 벨하 세야티 컨디션 샤비오레 라나 저기 최군족의 연대 마토바 간다르 람데세 디기 연대 마토바 람지나 소롬 졸롬 통롬 곰롬 멜로블람 상나게나네 소롬 졸롬 통롬 세드 숨바 통롬 연지기 연대 마토바 통롬 멘지기 아니 조심쟁이나 직된 바차비요레 디스도 통롬 마토베 하이나 직된벨 하차고 통롬 연지 최군조 통롬 람데 꼭대 디엔제 토벨 하이나 직된레 데벨 하 쓰거리 직된레 데벨 하 저다 딩이기나네 직된벨 하테 콜라 군주 숨기 연된 토메자 겹수줘야 요 말에 라고다 직된 하이 겹수줘야 요 말에 라고 그래서 가르치는 선한데 랑양 코르이츠를 징바이 세송아 직된벨 하코라 저 직된벨 하코라 빼는 나라서 투몽 시샤 체네 셰바이나 다 힌두 이슈든 속에 다 함마 부직시려 남배 남라기나 직된벨 함망보 간주 룽벨 하세도 간주 지질 하세도 근데 망부 쉬우죠 유라 시다던데 또 유라던데 망부 오 덴드기 하든조 코랑서 랑양수디 직된벨 하 코랑 양스 코르이 쩌러를 징바이 코랑 레당 뉴몽기 셴왕라 송네 코르와라 레요레스 코랑 코르와라 코네 동네 교회 동네 캬보도지 동네 나르테요레스 덴제 랭잉기 셴왕라 송네 코랑 동네 나르데킹기 아니 나르데킹기 직된벨 하이 수식 수디 강사 신 코랑 마임베 강사 신 수식 깨버네 수디 간드스 깨버 토그레스 그러와 빼나 창시 되게 코랑 창스는 리데어와 단 미션다 지랑 막코 짱이 라나 빼게면 쉬어로 코랑 리데어로 봐가 말해 제장가 팀능신 전에 직된별라 코랑 랭용이 샤왕치네 동행이 나르되게 지기 심진신 동행에 타르는 타르베살라 거세야디 레와코라요 마레스 데니스 깨버뉴스 데리다 प्रथम भारतको व्याख्या रहेको छ आफू पनि संसारको कारखानामा फँसेका लौकिक देवताहरूले कसलाई रक्षा गर्न सक्छन् भनेको छ त्यसैले हामीले तिरिरत्नको शरण भ्रमणमा जाँदाखेरि लौकिक र अलौकिकको देवी देवताहरूलाई छुटाउन जान्नु पर्दछ लौकिक भनेको संसारमा भएको अलौकिक भनेको संसारबाट पार गरेको जस्तै तिरिरत्न बुद्धरत्न धर्मरत्न संघरत्न चाहिँ अलौकिकको भगवानहरू रक्षकहरू भएकोले त्यसैले हामीले चिन्नु पर्दछ संसारको देवी देवताहरू विभिन्न हुन्छ तैत्रिकहरूमा पनि हुन्छ बौद्धमा पनि हुन्छ उहाँहरू चाहिँ लौकिकको अलौकिकको होइन त्यसैले हामीले शरण गमन गर्नु हुँदैन यहाँ पनि उल्लेख गरेको अनुसार आफूले यो संसारको कारखानामा फँसेको छ कर्म र क्लेशको कारणले संसार भवचक्रमा जन्म लिएको छ दुःखको दुःख विभिन्न दुःखहरू भोगिरहेको छ त्यस्तो आफै लौकिक भित्र फँसेको देवी देवताले कसलाई चाहिँ रक्षा गर्न सक्छ आफै फँसिरहेको छ अरूले कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ जस्तै उदाहरण रक्सीले माथेको मान्छेले आफै हिँड्न सकेको छैन र अरूले गराउन सकिँदैन त्यसैले लौकिक देवी देवताले हामीले उद्धार गर्न सकिँदैन लौकिक र अलौकिकको फार छुटाउन हामीले जान्नुपर्दछ तावना या 직된벨 하기 캡투그 매장 직된벨 하라 캡수투기 요 마레스 딘제이나 따솔레 캡수토 캡수도는 도고 따솔레 캡수토고 세데 대체를 강라 캡나 밀루에 군조 캡도 갸셀라레스 금된 딘제 손자 강라 수디 워라 군조 수여사 군조 손보 강라스
꺄나 수디 꺄수 좋아 이나스 틴제 군주 숨데 꺄수 조사기 율 꺄유 밀루아레스 밀루아 셰바데 마노루아 양탁바 남브르탁바 꺄메바레스 군주 숨세야데 꺄네 꺄메바데레스 틴제 인자 군주 숨나 꺄수 조런 꺄수 조고와레스 군주 숨나 꺄수 조아테 꺄세 천주세베 라레레 만조야 대나신 쳐오레 숨세와야 अब लौकिक देवी देवताहरूलाई शरणमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसके पश्चात अब जान्नु पनि पर्छ शरण गमन अब कसको शरण गमन जाने भन्दाखेरि जुन अलौकिक जस्तै जसको शरणमा गएमा अब हामीले कसको शरणमा त्रिरत्नको शरणमा त्यसकारणले जसको शरणमा हामी गएमा अथवा चाहिँ विसम्बत धोका हुँदैन भनेको छ विसम्बत भन्ने शब्द चाहिँ के हुन्छ भनेको गलत नभएको सत्य धोका नै नदिने खालको हो त्यस्तो धोका नै नदिने आफै मुक्त भएको सम्यक प्योर हो त्यस्तालाई हामी शरणमा जानु पर्दछ भनेर उल्लेख गरेको छ ओया दिपतो सिगि देशेति छावाछे ता धंगि देशेति दुगिन्दा तेङेमा देशे ओ चेन्ज दोवा दिसिया कुन्जो क्यामरो क्यासे लाली शे सुङ ता दिवाला दी सुदि शोलोका दिस क्याप्टन क्या माइंबे ये वा चेनेस चलो जिगदेंबे लाती क्या ने मारेस कुंजू सुंदी क्या ने रेस ये वा चेसों तेरे इंसान क्या माइंबे ये वा चेने क्या ने यांग थकवा मिलू वाला क्या सुट्रो खबर तेलास वाता तेरे क्या ने मिलू वा मानोरवा यांग थकवाला क्या सुट्रो खबर तेलास 태양 스타이케랑 안기티야 경돌로종 지도 응아시행거리 응아 사제응아 대와 된생아 대양 겸주 표현당 즉 겸주유니 겸주율 숨 지다를 겹수저의 시 겹수저의 납자 응아 제 사제응아 유고네 겸주 모두다 냠낸 지수 레바르 셰바르 체네 겹수저 거바르 숨다 반대 야고도 다 겸주기 시험발라 사제응아 시행고도와 약부진 시험발 어때 त्यसैले हामीले लौकिक र अलौकिक चाहिँ चिन्नु पर्दछ लौकिक देवी देवता के हो अलौकिक के हो भन्ने बारेमा जुन एउटा देवी रत्नको शरणमा जान्छ जुन जीवको तरहहरूले थाहा हुन्छ त्यसरी नै हामीले पनि जान्नु पर्दछ यसरी बताउनु भएको अनुसार यहाँ शरण गमन विधिमा चाहिँ 5 वटा रहेको छ शरण गमनको लाभ यहाँ चाहिँ 4 वटा छ तर त्यो अस्ति पछिको उल्था गरेकोमा चाहिँ अगाडि उल्था गरेकोमा 4 विषय भएको हुनाले शरण गमनको 5 वटा विषयलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ त्यो यादमा राख्नुहोस् शरण गमनको लाभ शरण गमनको हेतु शरण गमनको विषय शरण गमन जाने विधि तथा शरण गमनको शिक्षा यी 5 लाई राम्ररी हामीले बुझ्नु पर्दछ या tipo de dixone teche ta ni re deshi kyaginda pejana la medowa re ne ta kyonzu ta thote te kyo no cha 당부 가르도 겸주 폐 나wardi 제가 네 인도 다 군주 숨라야 겹수 좋아이나 에디스 거다 남바상게베 최기 나라 아니 자와 강다 강이나야 몽데기 토네 지기요 말해 드리는 바 인자 군주 숨의 겹수 좋아래라는 남상로야 말 군주 숨의 겹수 좋나 팬도 가리요 케벤 가리요 디셴고다 대송아 드리는 인자 당보 겸주 폐셰바 세들레 말해 त्यसैले अब प्रथम विषय रहेको छ शरण गमनको लाभ या फाइदा हामीले बौद्ध धर्मको उपदेश अनुसार कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि अन्धविश्वासको भरमा गर्नु हुँदैन त्यसैले बुझेर हामीले जान्नु पर्दछ त्यसैले पनि अब शरण गमनको पहिला लाभ के छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ तेरे रवा ता 겸주 폐연디 마셰 용도 잠바 रवा 상계 돌레 상계 연된 삼미캡 최기 연된 삼미캡 긴륜 연된 삼미캡 삼미캡라 대제베 넘버는 민방 삼미캡 송래 디시부지 금세야 먹고도 와 상계의 최단 긴륜 숨라스 연된 삼기미캡아 요레 디 예장 금세 거
상계의 최대 긴든 숨라 연된 삼기 미켜봐 여장 팀제 군주 숨라 스승원의 겹수 좋아다 스승원의 최법표와당 근데 제나 소소라야 아니 디 넘민기 드리고 아니 연대 야나 아니 선엄 야나 상보 드부 상보 딱도 매바 더 그래 소리 좋아 sikdi yakudu wa हामीले जुन एउटा दर्शनमा उल्लेख गरेको अनुसार जुन के रहेको छ भन्दाखेरि बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको अथाह ज्ञान भएको कुरा उल्लेख गरेको छ अथाह ज्ञान शरीरमा अथाह ज्ञान रहेको छ र त्यस्तो अथाह ज्ञान भएको बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नमा हामीले राम्ररी भ्रमण जाने अथवा चाहिँ भोग गर्ने पूजाहरू चढाउने यसरी गरे पनि अथाह फल हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ 차배지가 나와 겹송 수능 수유나 동순 태양 너도 총라버다 저가 군주스는 겹수 저베 수능대 미기 통양 예비 입다 카도나 신기 숙진이 봐 이나 잠불링 된저 나와 숑그 말이라 디 평연디 겹송 수능 수이나 동순 태양 너도 총 어떻게送요 यसरी नै अन्य ग्रन्थहरूले उल्लेख गरेको छ बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको शरणमा जाँदाखेरि यदि त्यो पुण्य चाहिँ त्यो हामीले प्राप्त गरेको पुण्य यदि त्यो पुण्य चाहिँ रूपको आकारमा भयो भने यो जम्बुद्वीपमा पनि नअटिने त्यस्तो खालको आकारको रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ त्यसो 다 닝부드나 군주스는 겹수저 폐라 타요 말에 있나야 라만 남기 도르드나 개유 송라 아 개디스야 돼 어들 겸주 폐연 개스도 겸주 폐연 개 당분에 쓰는 개바 다디 도르드나 됐어야 돼다 당부디 다 수수기 생기나라 군주스나 닝 탁반이 겹수저 좋아이나 폐연 당부 가르토고래 수수라니 낭배 제나라 수구열다 그래서 간다르 낭바 차야기 아이덴티 카드 어디 겸드래 군주스는 겸드래 겸드래 제사가 되도 봐 되도 돼 당보 낭바 상계 바로 취바 에 되고 당보 낭바 상계 바로 취바 세 안도 제사 군주스는 겹수 도나 낭바 상계 바로 수그레스기도 다 삼년 나라 군주스는 겹수적으로 놓으면 남반나라 추금에도 제단은 예 단기 강변나라 다르죠 개발점 연구 말해서 테리다 शरण भवनको 8 प्रकारको लाभहरू चाहिँ दर्शनहरूले गरेको छ अब प्रथम फाइदा लाभ रहेको छ यदि हृदयदेखि नै ती रत्नको शरण भवन गयो भने पहिलो प्रथम हामी बौद्ध बनिन्छ र बौद्ध जस्तै हामी कुनै देशको परिचय पहिचान अथवा चाहिँ बन्नको लागि आइडेन्टिटी कार्ड जस्तो चाहिएको जस्तै बौद्ध बन्नको लागि चाहिँ पहिला शरण भवन हुनुपर्दछ त्यही त 내가 첨부지스야 내 단계 라이바 군주스는 겹수 먼저나 왕토고 말을 라이바 근데 니바 낭배 도바 탐지기 땡체 봤어 땡스의 시대 배는 강바다고 된데 잡나 오기 멍시 시대인 거로 시대면은 까왈랑에다 동날랑들 용약으로요 말라 어디낭신 전에 디낭신 전에 군주스는 겹수저베 경주대 낭배 돈바 탐지기 때래라 디스디 낭배 돈바 나마 가리요래 배나 니먼지기 돈바 녜내기 돈바 요래 되네 김법소이나 개인기 돈바 요래 우바사카세 개인기 돈바 디능신기 아니 럽도 중앙이나 기수당 개롱당 딘디기 돈바 럽중 돈바 요래 디능신 장주선배 돈바 요래 디능신 쌍아기 돈바 요래 딘디기 돈바 낭배 숭럽는 숭배 돈바 창마 랑라 토발라 겸루고래라다 겸루디 돈바 탐지기 때레스 겸루메나 돈바 토그 마리라레 세브레스네 겸루메나 가르사 돈바 토그 마레 디인자 겸루메나 왕슈가 로용데 전주세베 잉잉기 돈바다 전주세베 돈바 응아기 돈바 라야미도아 당왕슈가 드디 전주세베 돈바다 아니 응아기 돈바니네 전주세베 돈바메나 왕 토비고라 말해 들어와
nga domba mena nejola me ge wang yagi karsugre nga domda dewa wang tobe 버려 말해 근데 인자 내가 시월에다 나도 또 잠들어 더는 게는 말이야 쟤네 내가 왕 쉬어라 참가시시시도 잠들고 대세 계획에서도 빼 더는 드리면 도와 빼 골로래다 어디 뒤면 인디 된다 너르드나 강배 멍시균이 매발라 까발랑기 똥물랑기 생긴 소리 지어래 अब दोस्रो रहेको छ बौद्ध धर्मको जुन आधार अथवा जग जसको चाहिँ अझै शरण गमन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ दोस्रो यदि शरण गमन भएन भने बौद्ध उपदेशभित्र जति नै शिवको बारेमा संहारको बारेमा व्याख्या गरेको छ त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन जस्तै घरको जुन एउटा खम्ब जस्तो छ घरको जग जस्तो तल फाउन्डेसन जग राम्रो छैन भने मात्र तल थप्न सकिँदैन त्यसरी नै यदि शरण गमन छैन भने कुनै पनि चाहिँ असम्भार शीलहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन जस्तै पञ्चशील लगायतका जुन एउटा बोधिसत्वको शील तन्त्रयानभित्रको शील उपासक उपासिकाको शील विभिन्न दर्शनभित्र बुद्ध दर्शनभित्र सूत्र तन्त्र लगायतका शीलहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन यदि हामीले शरण गमन छैन भने डिसवा तेनेगा चिक्छे किरांजो तोस नोट देने छैन या बोरे रवा ता तेने दिरे सुबा ओना कुंजु सुन क्याप्सुडोना फेन शेदा खरियरलाना म सापे लेगी जीवनम सेपर गुरु साथा सेप या고도와 कुंजु सुन क्याप्सुडोलो या고 केना केवा थोमा मेपाने साशाबे लेगी दिबा दिदिप 된소 아니 다도래 라라 레송아 म साबे लेगी जीवनम सेपर गुरु तेस्रो लाभ भएको छ यदि शरण गमनको विचार अथवा शरण गमन राम्रो भयो भने पूर्व जन्मदेखि हामीले कमाएर राखेको जुन पाप कर्महरू छ त्यो पाप कर्महरू क्लेशहरू सबै चाहिँ अनि नष्ट भएर जान्छ भनेर उल्लेख गरेको छ दिसोआ तशे शिवा 점도 팬 शिवा खाले स्वनम गाचमो देलातो सो파 सिकदोवा 제가 디스도 잠바 स्वनम गाचमो 수두배 즉 수수응원에 가서래 즉이 स्वनम 셰베 된디 자와 강다 강 데베 된 강다 강 두발라 아니 즉이 가서래 땅에 매베 토네 람두부 토네 아니 두투야 용야때 유 स्वनम 토네 종아리 배전나라 가르송어래 स्वनम 뎀베 미 삼바 남장도 근데 송도와 स्वनम 예베 미나 깔레시우 야모고 토네 데베테 두투그래라 저상가 땅에 매베 토네 데데 두투야기 규테 स्वनम 드리마 인자 स्वनम 텐데 갸체모제 아니 대라도 속어서도 군주스는 겹소 좋아sam게 स्वनम 첨부사 그랬어 배 시부지기 짐바 땅 데데 마체베 이나야 군주스는 겹소 좋아sam게 स्वनम 갸체모제 레하고 토네 사고야래라 드리 चौथो लाभ रहेको छ फाइदा रहेको छ शरण गमनको पुण्य हामीले ठुलो पुण्य कमाउन सकिन्छ अब भाग्य भन्छौँ हामी भाग्यमानी मान्छेको जीवनी सफलता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले र भाग्य र पुण्य बढ्यो भने कुनै पनि कार्य गर्दा सजिलैसँग दुःख कष्ट बिना सजिलैसँग त्यो कार्यलाई सफल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो भएको हुनाले तिनी गर्नको शरणमा गए मात्रै हामीले पुण्य ठुलो कमाउन सकिन्छ दान दिने जस्तो विभिन्न ठुलो कार्य नगरे तापनि मनभित्रैबाट तिनी गर्नको शरणमा गयो भने ठुलो पुण्य हामीले कमाउन सकिन्छ तब 도단지때 초전은 아주 낭바이베 차네 저기 낭배 경주디 신고도 와 니는 딜로종 지도 아니 뭔도 가르치는 땅거래 라야 디디나 따다요 레 뺐나 뭔도 나는 뭔도 몸시 나는 당보 아니 차 책이 나나 차 몸 책이 나나 차 간지 책이래 경주다 되네 차 몸 책이 열어 경주다 되네 차 몸 책도 저기 가르고래다 남바 지용부터네 상계를 차도 최라 차도 긴들 차도 다 택신이나 라마를 차도 상계를 차도 최라 긴들 차도 직제 라마를 상도 직제도 차 몸도 용도 겸도 몸도 요 칸네 차 몸라를 마도 겸도 몸 사요 대인자
꺄므조다 제베 차 봄체나 봄니 랑신기 용거래 제상가 몬도 봄시 라바다 봄nga 라바니 탄다 직스 가서 차 봄디 체용도 꺄므조 봄레 차 인자 봄nga 차도도와 어떻게 딘지 인도 꺄므조다 제네 차 체용도 공바샤 꺄므조다 제네 차 체용도 꺄수 주구여바 인자 레가니 치기도 숨바 무사베 레기 디바남세 수디 틱틱 타송아 사송아 소놈 자침보 데라도 소수디 소놈 사송아 제상가 차봄 땅나 틱틱이야 타고 요래 소놈이야 사고 요래 내가 근데요 त्यसमाथि अर्को लाभ के छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ अर्को लाभ छ हामी मन्डो अभ्यास गर्छौँ मन्डो अभ्यासले हामीले फाइदा गर्न सक्छौँ मन्डो अभ्यास जुन एउटा 1 लाख छाप गरे भने जुन शरण भगवान हामीले नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय भनेर गर्छौँ हो त्यतिखेर चाहिँ 1 लाख जुन एउटा छाप गरेपछि 2 लाखमा हामी 꺄므조 पनि 1 लाख हुन्छ छाप पनि अनि 1 लाख हुन्छ 2 लाख हुन्छ साथसाथै हामीले त्यसरी चाहिँ कमाउन सकिन्छ गर्न सकिन्छ त्यसै गरेर 꺄므जोको जुन एउटा शरण भगवानको फाइदाले त्यसरी 2 प्रकारको यहाँ हुन सक्छौँ पूर्व कल्पदेखि गरेको जुन पाप कर्महरू नष्ट भएर जान्छ भने दोस्रोमा रहेको छ पुण्य अथवा चाहिँ पुण्य सम्भार अथवा पुण्य कमाउन हामीले सकिन्छ 야고도와 어디체 다 때문에 디슈구텔라 디직체 다 디슈구텔라 개때 아니 나랑도 가리인고 먼저 몸시 마다와 만에 몸갸 싹배왕도 땅나양 만에 싹배 커두텔라 제레셀라 겹수 드웨 고네 만에 싹배 여러봐 제레셀라 겹수 만도네 만에 싹고 말봐 그래서 제레셀라 겹수 드웨 고네 만에 싹 용도 대기야 내가 니가 치고다 뭐사도 레기 디바놈 세와 선음견 주고 될라도 얘가 치고 त्यसै गरेर संहार भानी जप्ने बेलामा पनि जुन चेरिसीलाई धारणा गरेर चेरिसीलाई ध्यान गर्नुपर्छ चेरिसीको ध्यान गर्नुपर्दछ त्यसरी मनी जप्ने बेलामा पनि यो 2 प्रकारको क्लेश दुई प्रकारको फाइदा हामीले उठाउन सकिन्छ यसमा पनि पूर्व जन्मको जुन पापहरूलाई नष्ट गर्न सकिन्छ भने पुण्य हामीले सञ्चय गर्न सकिन्छ 어때리 제가 그래 얘기도 된소 내가 찍도 다 되는이다 니들은 챙겨도다 또 맞은 단다 송에 곰대로 먼저 몸시 땅 야는 만에 몸갸 쌓아라와 다디 만에 쌓아되고 여서 나와라 개들 소소야 이담조 지준 좀만라고 야 팀만신기 하신지를 채나 뒤가 몸갸 쌓아나야 먼저도 찍어 차야 돼 제레스기 토네 많이 몸갸사나 먼저 몸시다 직바 여나 지준 좀에 막다 되네 좀에가 몸 갸사나 요 말에서 간데슬라 저와 저도 드리기도야 계란서 뭐네 소소기야 제레스기 디에레라 한 좀만데 챈도 여나야 드기요래 저서 슈구야 알라람나 드기리 어때 त्यसै गरेर त्यसमा आफ्नो इष्टदेवको मन्त्र जप्न पनि सकिन्छ यदि आफ्नो इष्टदेवको मन्त्र 1 लाख जपे भने जन चेरिसीको 1 लाख मन्त्र जपेको जस्तै हो 다 되는 데샤 다 됐어요 다 되네 가발레 순세나 나빠 미다 미밍이 네베 미수파 스티리 다 돼야 도낭적으로다 데 군주섬라 겹수저베 짬로띠 약부 여바이나 미신기 랑라 네바께 토고 말이 직체 미마이 세소 미마이 세데 동데라 소바 아니 덴제기 아니 지기야 랑라야 네바께 토고 말이 스비요 근데 임바 인자 문내 타는 군주숨에 겹수저베 짬로 약부여나 땡땡디 연구여다 나란소 지기내서 하이내서 류내서 세 망부 시부질래 돼야 돼 짬로 약부 매베 따르다 저와 꺄므조 약고 여와이나 딘네 세기 말에 따소소기 껴왕가만 레 하장기 투청부 여와이나 제답이 여마르와 저와 빼난 말한조 껴왕가만 레 숙청부지 싹베 드불라 또 조와 미기 류iten데지 람사로
다 제레스라 녜디 류디 랑차송 탄타랑 매버를 쇼치슬라나 제레스기 제도고 말해 가지고 레기 아니 느베기 디부지 미용로와 자 레기 느바다 상기기 느바니 냐바이 라바레 그래서 대대 임바인디 된주 규르주 랑사나서 땅토야 요 말해 자상가 레기 디부 민사도 딜람상 군주기 꺄브니 교가타야티 요 말해스 대마임바 나란수 용거요 대대 임바 인자 미단 미미기 네베미 수바세야티 나바 अब साँच्चीको हृदयदेखि नै शरण भ्रमण गयो भने अब पाँचौँ फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले मनुष्य र अमनुष्य भन्छौँ हामी मनुष्यले हामीलाई कुनै मनुष्यले पनि हामीलाई दुःख दिन सकिँदैन अमनुष्य भनेको चाहिँ अब भूत प्रेत लगायतका विभिन्न चाहिँ हामी बाहिर जाने बेलामा चाहिँ दुःख कष्टहरू दिन्छ भूत प्रेतहरूले त्यसरी पनि हामीले केही गर्न सकिँदैन त्यसैले शरण भ्रमण राम्रो गयो भने मनुष्य र अमनुष्यहरूले पनि हामीले केही गर्न सकिँदैन त्यही छ तदले ठुबा न्यसोंदो मितोंवासे चिक्स तदिसि कुंजु सुमलया क्यामरो याकु छेवाइना अनि राङी न्यसोंलया केगी मारेला तदिलया जेसी जे माग्यामना लमसाङ खोखाको योति छैठौँ लाभ रहेको छ शरण भ्रमणमा अब दुर्गति लोकमा हामी बलिँदैन दुर्गति लोकमा हामी चाहिँ जानु पर्दैन यदि हाम्रो शरण भ्रमण भयो भने दुर्गति लोकमा चाहिँ खस्दैन तदि दिदे सिंसारे समतोंदाले कुंजु सुमला क्याप्सु ड्रोने क्यामरो याबो योना सांगेला क्यामरो याबो योगुरवा सांगेला क्यामरो याबो योना सांगेला इचे याबो योगुरवा थेपा इचे सांगेला थेपा इचे योना सांगेगी 송샤베 송라 이제 용거로와 송라 이제 총나 켜라 디바사나 디요레 개와사나 디요레 세네 렌제기 깔롭데 렌제 랑도르기 깔롭 나와텔라 이제 용거로와 렌제 랑도르기 깔롭 나와라 이제 총나 디바찌야 미샤싱 소나시 디바빵 개와푸소 소거라 제 소나시 개와지 둘드 미개와 빵아이나 녀송의 계기 규디 미개와로와 다 녀송의 계기 규 미개와 유디 콧방사도 녀송의 계기를 왜 계기 말와 된데 인자 가르치고 그랬으나 군주숨로 깜로 야부체나 녀송의 계기 말에서 독스 성당거래 캔송아 त्यसैले जुन एउटा दुर्गति लोकमा हामी जानु पर्दैन भनेको के हो भन्दा त्यही रत्नको शरणमा राम्ररी गए भने दुर्गति लोकमा हामी जन्म लिनु पर्दैन कसरी हो यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यदि बुद्धको शरणमा गएर बुद्धलाई आस्था र विश्वास भयो भने जुन बुद्धले दिएको धर्ममा विश्वास आउँछ हामीलाई जब बुद्धले दिएको धर्ममा विश्वास आइसकेपछि बुद्धको धर्ममा उपदेश गरौँ कुशल कर्महरू गर्नुस् अकुशल कर्महरू त्याग्नुस् पाप कर्म नगर्नुस् पुण्य कमाउनुस् भन्नेहरू हामीले थाहा पाइसकेपछि जस्तै 10 अकुशल कर्महरू हामी गरिँदैन अकुशल कर्म 10 अकुशल कर्म र पाप कर्म नगर्ने पश्चात हामी के गर्छौँ त पुण्य कमाउने कामहरू गर्छ त्यसै कारणले हामी दुर्गति लोकमा जन्म लिँदैन यदि राम्रो शरण भ्रमण गयो भने शेया दो जमलु नाला खरियोरेलाना अमला चिगी 템바샤게 토바 따빠 일레체네 군조 제체 लगदोवा 군조 제체 상계 제수 템바 최 제수 템바 긴든 제수 템바 라와나시 상계 제수 템 상계 좀 된데 양내 양도 체 상계 체 아니 가두이나야 부담샤라남가 참메 세네 상계라 겹서 상계 딘데 쟁이 아마지 총시 딘데 쟁이 아마데게 다 상계 체네 상계라 따빠 겹서 줘 지기 유디 그 삼로 나로라 디파사야게 삼로 디셔라 코고에서 말아와 디인도 디파사바 마사 디달라 상계를 겹수 좋아 임바 인사 가투이네 세모상로체 아니 상계를야 겹수 겸조체 제용도 동갈라모델라 아니 베 상계 무수파 페네 아니 무수 코란 제네 상계 제제보 코란 아니 총 제제보 코란 총 인자 하율이 게 녀손을 깨를 말해 데데 인자 상계를 겹수 줘베 겸조 녀손도 메동아 세부도와 라다라 녀제르 총레 주전 조마 이담 땡긴지 가뜩이 내 주전 조마나 야 대마처럼 엄다리도 들어서 엄다리도 나 언제 주마 나
다 코란 류가 예수의 용조 주준 로말이야 대니 에르치인지 아마지 정도와 어다 아마디 종네 코란기에니 아마 또 루기 먹고라 더 되니시나 아니 아마디기 아니 주준 로말이야 대바시 우체네 머시응어라야 틱틱된 좀 다야 아니 저기 소놈사야 주준 로말이야 대규체는 로마사서 사용데 종갈라모데 아니 본문장부지 용체 아니 다케랑 로리송 나든냠도 조 송제 아니 마통네 저단다 주준좀에 신감내야 게기로와 어다 들어요 저도 들리는데 녀송 메동안 세야디 다가서 말했다 뒤땐데 용해요 त्यसरी अर्को त्यसमाथि हामीले यसको फाइदा लाभहरू पनि अन्य शास्त्र दर्शनमा उल्लेख गरेको अनुसार हामीले बुझ्न सक्छौँ र एउटा आमाको बारेमा कथा अथवा चाहिँ त्यसबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ एउटा आमाले जतिखेर पनि बुद्धको जप जस्तै बुद्धम शरणम गच्छामि जहिले पनि उहाँको दिन रातै आस्था र विश्वास राखेर हृदयदेखि नै उहाँले बुद्धम शरणम गर्छन् भन्दा भन्दा अन्तिममा जुन मृत्युको बेलामा चाहिँ आफ्नो अगाडि नै बुद्धको जुन आएको उहाँले प्रत्यक्ष महसुस गरेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसरी नै लद्दाखमा भर्खरैको एउटा घटना चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा आमाले जुन धर्मको तारा देवीको जुन एउटा मन्त्र जपिरहँदा जतिखेर पनि दिन रातै उहाँको हृदयदेखि नै तारा देवीको मन्त्र जप्दा अन्तिममा मृत्युको बेलामा पनि उहाँले लिन आएको जस्तै एउटा हरियो लुगाको वस्त्रको रूपमा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ अन्तिम क्षणमा भइसक्यो अब तपाईँ जानेवाला भइसक्यो भनेर उहाँलाई लिन आएको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ त्यसैले हामीले हृदयदेखि नै चाहिँ शरण गमन गयो भने यसको लाभ कति छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ तिनासिन देजोगी मोलमगी थाला योरे नेजोलो मोलम ताला योरे पेदकोर देजोदम अनि नेजोमा इदम तेने छे 냠ने याबु जिङेछ तेने ठंगालामोदेले तेने लयुने मा अनि दिदिसुन्य योने पिवाङ जो क्यालिङ जो ताङ नने बे दुगदे जो खेयोङ तेने पेदे जो ख्योङ या तेने यो होला 다 देखपा सुचमो जिङेछ ठंगालामोले आउँदै तेने इना 냐오ने या रंगो ज्यादा यागो ज्यादा लुको त्यसले तेने इना मा दिदिसु 어떤 데이 용어 그래서 저도 디임바 인디 삽삽 만나지 슝마 수이 디디슈 용 하고 내용 가고 저기로 어야 हिन्दी दर्शनमा पनि यसरी उल्लेख गरिएको छ जुन एउटा राम्रो पुण्य कमाइ गरेर बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर कुशल कर्म र अकुशल कर्म थियो पाप कर्म र धर्म भनेको थियो त्यो छुटाउन नगरिकन जिन्दगीभर पाप गर्नेहरूलाई कहाँ लान्छ र धर्म गर्नेलाई कहाँ लान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ राम्ररी सम्यक धर्म गर्नेहरूलाई माथिबाट नै घ्यालिङ अथवा चाहिँ बचाएर सबैको अब चाहिँ फुलहरू धुपहरू लिएर चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ रमणीय ठाउँमा चाहिँ लाने पनि हामीले दर्शनबाट बुझ्न सकिन्छ त्यसै गरेर पाप कर्म गर्नेहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ दुर्गति लोकको जुन कालो बाटोमा अथवा चाहिँ राक्षसहरू शैतानहरू जस्तोको रूपमा चाहिँ हामीलाई लिन आउँदछ त्यसैले अब हाम्रो हातमा छ कुन ठाउँमा जाने नजाने त्यसैले अब कसले निमन्त्रणा गर्न लगाउने त्यो हाम्रो हातमा छ अब राक्षसलाई तल साइडमा हो कि माथिल्लो साइडमा निमन्त्रणा गर्न लगाउने त्यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ त धेरै तातेले देशुले दुबा चिसम्बे थन्थामजे दुबास ताते दिनसारे कुन्जु सोमले क्यासु जोबे क्यामरो याहु छेयोङदे सोनम पाक्तुनेबा सा सुम्बा सोनम पाक्तुनेबा सा योङ मारे शिबा सोनम क्याचम्बो सा वा यिन्दु सोनम देबे मी सम्बन्धम क्यान दो सेने सम्बे थन्टु से तिमटा अब सातौंमा रहेको छ जुन एउटा चित्तले चाहेको मनले चाहेको कुरा चाहिँ प्राप्त हुने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ त्यो कसरी हो भन्दाखेरि राम्ररी शरण गमन गयो भने जुन एउटा चौथोमा रहेको छ पुण्य राम्रो कमाउन सक्छ भाग्य बढ्दछ र पुण्य र भाग्य भएको हुनाले जुनै काम हामीले चाहेको मनले चाहेको कुराहरू छिटै प्राप्त गर्न सकिन्छ देछ तातेले केबा म्युर्तु छंगेवा से थिरि ता कुन्जु सुमला चिदाङ जो जोवा सिमजे नाला कुन्जु सुमला क्याप्सु जोखिङ चिता मण्डोके छि नि योरवा
겹수 조경기 강사 때 점조 예배 경기 대라 때네 상계의 교yor 뉴르도 상자 스틸러 점조 매배 강사 때 점조 매배 경기 상계야 때 타름부 시부지요 시부 고르고 좋아 네 간지적으로 라나 빼잖아 빼고요 빼나 냐바지기 아니 적규지 냐망부 요사기 춘징나라 요나 파견나는 냐망부 요로와 냐 강식기 적규로 소잡이나 소잡 경기 냐데 야 독스 태용데 교가 태도로와 소마게와지 내대내도 야 태도 말와 디나시 적규디 겸조체 소디 냐망부 요서 소디 코라체 냐디 코로알라 예베 도와심제 디인자 겸조기 적규라 냐드조 도와심제기 소잡니 겸조 깨토나 야 탱킹기 겨 군주숨기 야 태야디 교고요레라 베디고와 त्यसरी आठौँमा रहेको छ यी शरण गमन भयो भने शरण गमन राम्ररी गर्न जान्यो भने हामी छिटो बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ यदि शरण गमन छैन भने बुद्ध भूमि पुग्नको लागि धेरै टाढाको कुरा हो त्यसैले उदाहरणबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ माछा मार्ने व्यक्तिले बल्छी खोलामा हाल्छौँ अथवा चाहिँ पौडमा बल्छी लगाउँदाखेरि यदि धेरै माछा भएको ठाउँमा बल्छी लगाउँदाखेरि जुन बल्छीको जुन फलम हुन्छ त्यो फलममा जसले टोक्छ अथवा फलमले खानेकुरा गर्दाखेरि फसिन्छ त्यसलाई माछा मार्ने व्यक्तिले तान्न सकिन्छ हो त्यसरी नै बुद्ध भूमिमा छिटो पुग्नको लागि हामीले शरण गमनको गुण राम्रो हुनुपर्दछ 어때래 땅하나서 지존나라다 잡을로 아니로라나 독자라고 지기도 와 좋아 뭐네 제가 이나 잡을로 아니로 랑게디 잡을로야 기긴디 제배 차네 전부 너래 이나야 잡아 말로 거라 그 잡아 이마 군주스는 겹수 좋아 딘디지기 강사지 이마 유도 잡을로 잡아 이나야 디 아니 강사 디 나로 손은 만부 사요레스 겸도 체요레스 디 아니 직당 미 직dembe 직당 오마 잡아 마체니 겸도 마체니 밀라 되나 디 자체레 송요레 데레이 마긴도 빼나 빼디디어 지들 짬바간네 닝규르강스 짬바가세 메도스도와 어디 닝바 가조 차이 마이나야 아니 메도 신기 전두르 제토 마레라 짬바가세 메도텔라 닝바 차이 디나시 군주솜는 겹소조 김니김에버 람도중 딘디직 잡아 제마토니 잡아다 아니 로바 이나야 콩가마 군주솜는 겹소조 다도 겹소조네 여바인바 인자 아니 직당기 아니 미소기 콜라 덴드르 체토 마레스 근데 배서나 요르다 진짜 덴조 가르래 깜주기 팽 깜주 자체를 돕기 되는 거래 त्यसैले अन्य कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि शरण गमन हाम्रो समाजमा यस्तो पनि छ पहिला भिक्षु बन्यो र पछि भिक्षु छोडेर आएको पनि छ र भिक्षुले पनि आफ्नो पहिला भिक्षुले बन्यो र पछि छोडेर आएको पनि छ त्यो अवस्थामा हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला भिक्षुनी भएको अवस्थामा उहाँलाई शरण गमनको जुन एउटा अभ्यास भएको हुनाले समाजमा आउँदाखेरि एउटा सामान्य व्यक्तिहरूभन्दा अलिकति उत्तम तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ त्यसैले कसरी उदाहरण पनि दर्शनमा पनि उदाहरण अनुसार हामीले बुझ्न सकिन्छ जस्तै टटालोको फुल हुन्छ टटालोको फुल हुन्छ त्यो भेटो चम्पाका भने त्यो फुल चाहिँ जति नै पुरानो भए तापनि अन्य फुलहरू त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन त्यो फुल अति उत्तम फुल हुन्छ त्यसरी नै शरण गमन भएको व्यक्ति र नभएको व्यक्तिमा हामीले फरक सुझाउनु पर्छ तीनजा 잡을로레 아니로레 세네 카탄 두자시데 지체나 야부여 말에 때 녀갑된 콩 니미닝베 돌레 상계 겹수 심진 수조와 dü남 제외 세버는 미니때 술진 냠신 론네 투교장 되는 예벌 끼위 벌을 또 성도와 잡아 아닌데 수진 냠 잡을로 아니로 제 이나야 코랑 경우에는 군주선은 못해는 겹수죠 강도지도 제발 이나 수진 냠로 투바 이나야 되자게 되는데 제발 이나야 된데 강사 때 예벌도 코리케와 토르네 tarbisalatu ure sumudowa tendeduwa
त्यसरी हामीले जुन एउटा समाजमा जुन भिक्षु भिक्षुनीहरू हुन्छ उहाँले जुन एउटा समाज त्यागेर आएर एउटा कुरा हुन्छ लामा छोड्यो अथवा चाहिँ यो आनी छोड्यो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ उहाँले नराम्रो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन उदाहरण यहाँ रहेको छ यदि केही केही कारणले गरेर भिक्षु अथवा चाहिँ भिक्षुनी छोडेको अवस्था रहन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा शील भ्रष्ट भए तापनि शील नष्ट भए तापनि उहाँको मनमा चाहिँ निरन्तर बुद्ध धर्मसँगै शरण गमन जाने प्रकारको जुन एउटा शक्ति बल भयो भने यो संसारको भवचक्रको दुःखबाट छिट्टै मुक्त भएर मोक्ष प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ भनेर यसरी हामीले आधार पनि देख्न सकिन्छ हो या त दिइन्छ कि ngagi nangne saje ngai nane kyamju phe se ya de thoba che ta chidan geshi geba chena mangu shue yore desha ba desya ta khawalle sunsena o nipa kyamju gyule kyamju gyu reswa ta kyamju gyu se ya thela ta de jikpa tang thepa sene ni yor reswa te dirita nangba jiong gi ge shiwa nangba jiong chena 구조수는 교수들의 겸조대 약부치니 개발라 겸조 교 직바 다르세 직당 대바 아스타스체네 간다 니체 त्यसैले जुन एउटा शरण गमनको हेतुमा दुईटा रहेको छ एउटा रहेको छ डर अथवा भय डर र दोस्रो रहेको छ श्रद्धा र आस्था यी दुईलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ ता 당보니라 직배 거르테 시작인다 ता 직바 세주도와 겹수저베 로 약부지 개발라 직바 달세디 티 마란조 가르인고 아니 주유다 벨바다 데바라냐다 테조로야 아니 직바데 마레 디모고 동딜로 속발이야 직바테야 마레 디 직바데 칼레세나 군주순기 가자 군주스무사 상계 군조기 대바시 송용도 아니 코르위 님이 송요래 봐 디는 동안법에 dembo세야로 동네 셰버 차세 데카도 될라 코르위기 견 코아다 니송기 동네 망부지 송요 어디 삼다 배나 동네 dembo 송용도 동아기 동네 교리 동네 차버도 지고 동네세 다 디코르 개바티 안다 워리 용그리 기부 딩기람들라 단다 도르드이시 강다르 데리 코로알라야 깨베이나 아니 곧 나왔다 저거 나와로 소바 알아 우르기 소와 동네지 무슨 연구도와 델라 동네기 동네라래 가르사 델라야 아니 소와 동네래 동알기 동네 두카고 두카세 주베 동네세한테 코로알라 대연도 내급 기부 연아야 풀라 아니 동네 교조겠지 기부도 라기 기부 다가랑기 소소랑 나오바 강연자야 간다 랭잉기 샤완진도 교르베 내급기 서로와 대화 원내 말이스 디 교르의 동해를 세네 परिवर्तन दुखा सेने दिसु ख्यापा दुजुरी दोंगे से आते दोंगा की दोंगे ता जुरे दोंगे खांगला तेने जोंसा लु लेंगेंगी शवां चिंदु ख्योरबे लु ता सेम 풍봉아 되zor라 ख्यापा दुजुरी दोंगे 스거래 디 ख्यापा से आते लेंगेंगी शवां चिंगी 조아 탐제라 ख्यापा ये देखें दिंडीकी दुजुरी दोंगा सॉय अब जुन एउटा तिरहरुको शरणमा जाँदाखेरि पहिला डर उत्पन्न हुनु पर्दछ डर भन्नाले बाहिर वस्तुहरू बाहिरको चीजहरू बाहिरको सर्व बाहिरको विभिन्न वस्तुहरू प्रति डर उत्पन्न हुने हैन कि डर भन्ने कुरा के छ भन्दा यो भावचक्र भित्र भएको जुन एउटा भावचक्र भित्र भएको दुःख र दुर्गतिको दुःखलाई देखेर डर उत्पन्न गर्नु पर्दछ त्यसैले चार हरि सत्य जुन चार हरि सत्यमा प्रथम दुःख सत्य रहेको छ दुःख सत्यको दुःखलाई सम्झेर डर उत्पन्न गराउनु पर्दछ त्यसमा पनि दुःखको दुःख रहेको छ पहिला दुःखको दुःखमा रहेको हाम्रो टाउको दुनियाँहरू विभिन्न
चाहिँ शारीरिक रूपको एउटा रोगहरू हुन्छ हो त्यस्तो दुःखहरू सम्झिने हो त्यो एउटा परिवर्तन दुःख हो जस्तै महसुस गरिन्छ हामीले टाउको दुख्ने बेलामा हो त्यस्तो महसुस गरिन्छ हो त्यस्तो दुःखलाई दुःखको दुःख भनिन्छ हो त्यसरी सम्झिने पहिला र दोस्रो रहेको छ गिरो भन्नाले परिवर्तन दुःख र तत्काल छिनीको लागि हामीले एक प्रकारको आनन्द महसुस हुन्छ र तत्काल फेरि एकछिनपछि त्यो दुःखमा परिणत भएर जान्छ परिवर्तन भएर जान्छ त्यसरी परिवर्तन दुःख भनेको हो तेस्रो रहेको छ संस्कार दुःख भनेको एउटा शरीर र मनलाई राख्नु पर्दछ कर्म र क्लेशको भस्म परेर हामीले प्राप्त गरेको शरीर र मन छ हो त्योलाई नै हामीले खपतुजिने यानि कि संस्कार दुःख भनिन्छ त्यसरी यी तीनटा दुःखलाई सम्झेर एक प्रकारको मनमा डर उत्पन्न गराउनु पर्दछ थादा दिन्जो लोपचोङ थादा सेयन टिगोरवा मोटु चिगोरवा दिन्जो लोपचोङ टिदि 동네기 거 직배 거 모두치도 로종 야부치야 티 체나 쇼게 먼저 다 직방 곰라도 삼바 람상 곰도 로종 메나 양디 대시 잡대어와 저디 이메일이 뺨마스 개봐요 로종 체네 셰바체 셰네 곰장한테 미 남에 로종 체네 셰바체 셰바데 양 곰장 양 셰바체 어 도스트로 디인도 단단네 도나야 우남고 त्यसैले जुन एउटा हामीले भय अथवा चाहिँ डरको बारेमा ध्यान गर्नु भन्दाखेरि पहिलो प्रथम हामीले स्टडी गर्न जरुरी छ अध्ययन गर्न जरुरी छ अध्ययन राम्ररी गरे पश्चात हामीले थाहा हुन्छ ए डर भनेको यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा भएपछि तुरुन्तै हामीले चाहिँ ध्यान गर्न सकिन्छ हो या अब हामी नडरेको अगाडि चौमेन खाएको राम्रो होला त सेनाङ मागेको होला अनि चौमेन नमादो 야, 다 큐스작이다. 까망까망도 돼. 올라서. 다데스 브레이크인다. 그만하지 제나야. 약보시라도. 자세라는 손도만데 만균님만 거기서게 기루 용조 라. 아니 캡데버지. 아니 자요리. 아니 지리약보. 대 차당 상대 람림다. 로종. 데데이 메인자. 다니 자세라는 수도마다 14구 전에치 아니 마음만 계란조 람림 고면데 조태야데 식디 자세라는 수도만 체 고면데 내마 튀고와 티 어디 시샤 전에 겁나 되어다 그래서마 어두스 전 쉬에체 니 가선 쉬에직 제샤 자세라는 수도만데 나랑기 미진나라 심 교와 당야 아니 최 샤마체게 삼로 당보 코레야데 경우르물 진기 와라나셀라 가셀라는 수도만 송전나 디도 나강존이 치바이 디네 종수 디도 말로 좁게 어 테네 송대네 셈 냠nen체게 삼로 숙청부 당체 배수 때문에 디 질럽 첨부여 साइन्टिस्ट तराईको बारेमा चाहिँ मैले छाप सोची चाहिँ परम पूज्य नि तराईमा गुरुबाट चाहिँ आगम प्राप्त गरिसकेको छ त्यसैले गरेर यो जुन एउटा के भन्छ यो साइन्टिस्ट जिनको तराई सारेको चाहिँ विषय रहेको छ यो शब्द पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द छ सम्यक शब्द अर्थ पनि राम्रो छ त्यही यो एउटा माइन्ड ट्रेनिङ अथवा मधुसूदनको बारेमा हो मार्गक्रमको बारेमा सबै चारै परम्परा युमा कयु साहित्यहरू सबै परम्पराले पढ्ने एउटा विषय रहेको छ मेरो आफ्नै जिन्दगीको अनुभव कुरा गर्नु पर्दाखेरि परम पूज्य नि गुरु दलाई लामाले जुन शरणार्थमा यसको बारेमा चाहिँ अधुरा व्याख्या गर्नुभएको बेलामा म त्यतिखेर 18 वर्षको उमेरमा थिएँ त्यतिखेर एक प्रकारको मलाई एउटा आशीर्वाद प्राप्त गरेर यसको व्याख्याहरू यसको ज्ञान मैले लिँदाखेरि एक प्रकारको मलाई ठुलो महसुस भएको छ त्यहाँदेखि नै मैले अभ्यास गर्दै आएको छ यहाँले पनि त्यो आज प्राप्त गरेको छ हो या तादिटिस तातेने 다 당기 쉬바나신 체네 경주 골라 경주 규텔래요와 경주 규텔라 지파당 대반이 체네 다 지파듯이 개비요래 캐난주 토르샤 지파세에 카츠 검이하고 겹토나 지파다 제네 슈구 경주디 야구용거래 먼저 할람 군주순나 겹수 줘야 돼
카섬 책상 마도 쌤 띵네 구조 태베지기 경로 모용에 돼 점주교 직박 상모야고 마당 비기래 그래서 근데 직박도 같이 상모당도나 아니 경로 때 빼마서 야고 용거 숨겨래 शरण गमन भित्रमा चाहिँ मूल विषय रहेको छ डर अथवा चाहिँ भय भन्छौँ त्रास जब डर र त्रास हामीमा हुँदैनौँ हामी त्यहाँको शरण गमन शब्द र वचन मात्रै हामी पाठ गर्छौँ शरण गमन राम्रो नहुने कारण पनि के हो भन्दाखेरि डर र त्रासले राम्ररी चाहिँ नसोचेर चाहिँ त्यो भएको कारण हो त्यसैले हामीले शरण गमन गर्ने बेलामा पहिला प्रथम डर र त्रासलाई राम्ररी बुझेर चाहिँ ध्यान दियो भने शरण गमन राम्रो हुन्छ धेरै त्यही इन्जान त मान्दा जिबसेबे खदु इन्जान जिबसेबे खदु थेला 동네 데마당 꾸준 데마 딩이디 내가 치수 차요레세 딩이기 나네 동네 데마 셰용데 동아의 동네 교회 동네 캬바도 지역 동네 숨태 상호당 거레스 티슈 र हामीले जुन एउटा डरको चाहिँ अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ जुन एउटा चार हरि सत्यमा प्रथम दुःख हरि सत्य दुःख हरि सत्य र समुदय सत्य र त्यसमा पनि प्रथम दुःख हरि सत्यमा पनि दुःखको दुःख परिवर्तन दुःख संस्कार दुःख यी दुःखहरूले राम्ररी सोचेर हामीले डर उत्पन्न गराउनु पर्दछ या त दिन नामने थांबो 동날기 동날라야 다디 모두 체체 당기 도르두지 세사이마 god나와라 속바 다디지 다딜라 약시 티어다 레 당보와라 디리다 디파르디 상인낭니 나랑 좋아도 속반네 넘어 솔로 표그래 다도 빠르 쉬에 샤요래 다 단단히 리모트네 디쉬에 체로와 세상 디인자 남조 최 당보 중에 당보와라 디 파티 냐네 안 디 강네 대바시다 땡데야라 중니도서 검토나 빼 마스 편도요 त्यसैले यो जुन एउटा दुःख अहिले दुःख हरे सत्यको बारेमा ध्यान दिन पर्दाखेरि यो भावत शब्दको चित्र हेरेर हामीले ध्यान गर्न सकिन्छ र यहाँहरूलाई अब बुद्ध धर्म यहाँ केन्द्रद्वारा अब केही भोलि पर्सिको दिनतिर यहाँले सायद तस्बिर पनि छुट्टै प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले यो चार हरि सत्य र प्रकृति उत्पादको बारेमा यो तस्बिरबाट राम्ररी हामीले ध्यान गर्न सकिन्छ 디 대시 계신 개바 세단 된바 금전 된바데 마음바 티야레 남주 탭진 주바 아니 땡들다 딩시세 니 탭지요레 탭코랑 키용네 미망라 짬네 티야레 다 달레 딘데 티데나 고베루 찾고 쉬워요 다 단다 멍시 아니 직 토네 고데부지 가는 지 쉬샤인다 그래서 र यसको जुन एउटा प्रकृति जुन एउटा यो भावत चक्रका र चार हरि सत्य र प्रकृति उत्पादको बारेमा भरिभरि समय पुग्दैन अब भोलि आगामी दिनहरूमा चाहिँ गम्भीर तरिकाले यसको व्याख्या गरिनेछ 10 किताब मध्ये 6औं किताब रहेको छ चार हरि सत्य र प्रकृति उत्पादको बारेमा रहेको छ आगामी दिन यसको गम्भीर व्याख्या गरिनेछ भने यसबाट चाहिँ सिर्फ यसको परिचय मात्रै गरिनेछ nga chungju kapso di kubar di jenyong yu kenza di shenang sabu shibudu sambadaba che di ma do tadung topa sanyi tende ayo na dede simbuji ki zabulian inde simde dede jida ayo na samde yu dede lobzhong yu marwa haku gu mewa dado wa ngone chene dede reme do wa tangi tarin deshi do du shugu inda मलाई सानो बेलामा एक प्रकारको एउटा याद आएको थियो महसुस भएको थियो साँच्चीकै यस्तो एक प्रकारको जुन माथि जुन राक्षस जस्तो एउटाले यो जम्बुद्वीपको जुन छलोले समातिरहेको छ यस्तो साँच्चीकै हो त अथवा चाहिँ यस्तो हुन्छ त भन्ने एक प्रकारको शङ्का पनि उत्पन्न भएको थियो 제가 디 누모이 니슬라 디 다자기 뜸바이 말로와 다자기 뜸바리 한 다자기 뜸베기 가리송레 라나 गेलों नामकेस अने रंगी लो छेला जुपर छावे छे दोस अने 균두네 अने सिपा खोलो छांगा बाथे अने समुतांगरेस तागरेस जेने दी मिंगला योंडा सिपा खोलो लगवर सिपा सुदु खोरवा
시파 세도 코르와 콜로 세도 디 콜로 들어와 콜로 들어서 시파 콜로스 밍디르다 시파 콜로 त्यसरी भगवान बुद्धले जुन एउटा भिक्षुहरू अथवा चाहिँ प्राणीहरूलाई के गरेर कसरी सन्देश दिनुभएको छ भन्दाखेरि धर्ममा लाग्नुपर्नको लागि यो भाव चक्रको तस्बिर राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र धर्ममा लाग्नुपर्नलाई मद्दत गरिन्छ भनेको जस्तै भाव चक्र लेखेको छ भाव भन्नाले शिव र चक्र भनेको गोलो छ यो भाव चक्रको बारेमा राम्ररी हामीले याद गर्नुपर्दछ शिव खोलो छाङापा सेदु 디나라 차셰 나요레 디네 디르무치도와 디네 디르무치도와 디보룰라 하달 하마이 냠도 샤네 차직 디네 디 미인조와 디 차직 디네 튼주조와 차직 디네 이달조와 차직 냐웨조와 차직 세네 냐웨 데세 이달기 데세 튼조 차숨 미 차시 하달 하마이 냠도 샤네 참나 디나라 참나요 디인자 시파 콜로 참나바 라바레 र यसमा जुन भित्रको चक्रभित्र चाहिँ विभाजन गरेको छ भाव चक्र 5वटा चाहिँ गतिमा अथवा चाहिँ पथमा चाहिँ छुटाएको छ यसमा रहेको छ माथिल्लो भागमा हेर्यो भने पहिला देव र असुर लोक एकै ठाउँमा रहेको छ देवलोक र असुर लोक एकै ठाउँमा लागेको छ भने उतापट्टि मनुष्य लोक रहेको छ त्यसरी नै यतापट्टि पशु लोक रहेको छ र उतापट्टि प्रेत लोक र तल चाहिँ नरक लोक यसरी 5 भाव चक्रलाई 5 लोकमा चाहिँ विभाजन गरेको छ त्यसमा सिपा खोलो छाङनापा दिछे 제상가 아니 सिपा खोलो छाङनापासे दि기 인규 가르된 거요래 라바이나 सिपा खोलो छाङनापा दि기 코르웨기 니수 아니 모두 집어래 코로와 세야디 samsara 세야디 간데이메 어디 모두 집어래 따디 모두 지용도 티나라 데바시다 덴데야라 중이기 삼로동야 창마 티나라 요래 अब यो भाव चक्र छ यो भाव चक्रले के जनाउँछ के देखाउँछ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो भाव चक्रले वास्तविक संसारको के रहेछ त्यसको परिचय गराउँदछ र साथै चार अर्य सत्य र प्रतिस्मृतिवादको धर्म पनि यसद्वारा नै व्याख्या गरिन्छ तेरे दिल लोचो याको छेन थदा याको शेना देशिदा तेन्डेल सिंग्रे देशिदा तेन्डे याको शेना तेने नजो monju तावे काबला खुरवी निमी गम लादे 딱 딱으로 곰도에 용거래 직바 곰 쓰데 딱딱으로 곰투거래 겸조도 되도 상마 곰야라 팽거데 겸조 곰야라 팽게래 खुरवी निमी 곰발라 팽게래 र त्यसरी यदि हामीले यो भाव चक्रबाट राम्ररी अध्ययन गरे भने चारले सत्य र प्रतिस्मृतिवादको बारेमा थाहा पाउन सक्छ बुझ्न सकिन्छ यो अध्ययन गरेर यो दुईटा बुझ्यो भने संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न गराउनको लागि सजिलो हुन्छ र त्यसै डर जस्तै शरण गमनको बारेमा पनि हामीले अभ्यास गर्नलाई सजिलो हुन्छ ता दर्दैन दि खोलो दिगी अनि खर्सा देबा शिग नाने दुङे देबा ता कुजुङ देबा दिते ते तावाज तोवा तावा दिगी गोगदे 상기 좀 된 데기 차장도와 나란조라 도와리루 생제 코르웨 동에기 규 빵네 곡네 곡된 토바체 세네 차디냐 곡된 토발라 탑람 람데 냠네초 람라바숨 람데 이거디 식디나 때 삼바차시 용어차 셰소기 쇼로카 니엔도와 어디 된 거래 저장 람덴다 고데 되래 디기 동엔데바당 군중데바 यो चक्र भित्र रहेको चार अर्य सत्यमा दुई सत्य भएको छ दुःख अर्य सत्य र समुदय अर्य सत्य दुई सत्य त्यो भित्र रहन्छ अथवा चाहिँ पर्दछ भने माथि बुद्धले चन्द्रमालाई देखाइरहेको छ त्यो निरोध सत्य अथवा चाहिँ संसारको दुःखबाट चाहिँ मोक्ष प्राप्त गरिन्छ त्यसले के जनाउँछ चन्द्रमा देखाएको छ अब चन्द्रमा मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि त्यो अक्षरहरू हरफहरू लेखिएको छ त्यो चाहिँ मार्ग सत्य हो भनेर देखाएको छ
디 심부 직수롱아 지도와 심부 직수롱아 되기 가상만조 롭종 제 심바 치와 메닥바 세야디 천거 치와 메닥바 메닥바 세야디 천거 가르치네서나 데소데다 라빠니기 디 심데도와 감숨 코로왈라 게베 조와 된저 제디스 코르웨 조와 코로와 세야다 코르웨 조와 세 디스 탐제 미닥바레스 코로왈라 깨와 렌 친제 조와 간디지 이나야 코로왈라 깨 친제 타마 시고레다 마시네 탈사요 말에 저는 가이 있으면 되다 하고서 어디기 치워미다고 생각이 디마도 동리는 심부지기 점링원에 있으면 돼요 말에 디기 치워미다고 생각해 코로왈라 깨 점링사 코로왈라고다 코로왈라 깨베 조아시 코로왈라 깨 친제 타마 시고레 세네 어다 미닥바데 जुन एउटा डरलाग्दो राक्षस जस्तो शैतान जस्तो राक्षस जस्तो हामीले देखिरहेको छ त्यो चाहिँ के जनाउँछ यसले भन्दाखेरि मृत्यु अनित्य जनाउँछ यो भावत चक्रभित्र जति नै प्राणीहरू तिरिलोक अथवा तीन धातु खम्सुम भन्छ तीन धातुभित्र अथवा भावत चक्रभित्र जति नै प्राणीहरू जन्मलिन्छ अन्तिममा चाहिँ मृत्यु हुन्छ मर्नुपर्छ त्यसैले यो डरलाग्दो चाहिँ राक्षसले के जनाउँछ भन्दाखेरि भावत चक्र तिन धातुमा जति नै प्राणी जन्मलिन्छ अन्तिममा मरिन्छ भनेर यसको चाहिँ के हो डरलाग्दो शैतानले चाहिँ त्यो जनाउँछ मृत्यु अनित्य जनाउँछ ताचिक सुवा ता 신네 단답값수 바바데 깜르기 규 직바 세르 삼당으로 와다 직바 삼당야 텔라 아니 가리 삼당으로 코알라 깨와레나 동에 텐텐텐 명고래 명고도 삼배 직바데 삼당으로 와 좋아 직바 세야지 따뜻해 시작이 अब हामीले चाहिँ एउटा शरण गमनको बारेमा डर कसरी चाहिँ ध्यान दिने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भावत चक्रभित्र जन्मे भने चाहिँ दुःख धेरै रहेछ भनेर हामीले सम्झियौँ अब त्यसको व्याख्या गरिनेछ ता धेरै धेरै 당보니야라야 대 냐와 이다 튼조스 콘수숨라 년조숨라고요 하마이 미 대주숨라 덴조숨라고 하다 하마이 냠르시네 하이나시네 하미니 대주니스 따테 다 도르데나 녜송숨기 나네 녜조숨기 나네 냐웨 조라 깨나 냐웨 동네 빡도 매번 연구를 했네 직 삼당고 와 अब यो भित्र रहेको छ दुईटा विभाजन गर्छ सुगति रोग र दुर्गति रोग दुर्गति रोगमा तीनटा रहेको छ हैन माथि सुगति रोगमा माथि रहेको छ पहिला देव लोक र असुर लोक गरी एउटामा हामीले गरिन सक्छ र उतापट्टि रहेको छ मनुष्य लोक यो चाहिँ सुगति लोक अथवा चाहिँ राम्रो लोक भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ दुईटा र त्यसरी दुर्गति लोकमा तीनटा रहेको छ नरक लोक प्रेत लोक र पशु लोक तीनटा छ दुर्गति लोकमा अब यदि हामीले ध्यान गर्ने बेलामा नरक लोकमा जन्म लियो भने खप्न नसक्ने सहन नसक्ने दुःख कष्ट हामीले भोग्नु पर्छ भनेर ध्यान दिनु पर्दछ धेरै ताते दोआ 당보 냐와 ता냐वा 세텔라 데레요레 냐와 세텔라 산얄게 사회냐와 산얄게 당얄게 요레 데네 니세냐와 냐코르냐와 켄돔 냐캄 좁게 지거레 냐와 산야게 당야게 주죽 갱일로 주죽 데네 데가나 니세냐와 직시 아니 냐코르냐와 직시 주디 좁게 냐캄 좁게 र नरक लोकको दुःखहरू कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि 18 प्रकारको नरक लोकको दुःख कष्ट भोग्नु पर्दछ त्यसैले तातोमा खन सक्ने तातो एक प्रकार हुन्छ तातो यो बीचको लाइनको र उतापट्टि रहेको रहेछ चिसो बरफ र हिउँको चिसोहरू भोग्नु पर्दछ र त्यसरी 16 वटा 8 वटा 16 र 16 मा 니세냐와 직 니세냐와 भनेर एउटा अनि न्याखुरुन्यावा 직 एउटा गरेर नरकको 18 प्रकारको
दुःख कष्टहरू चाहिँ हामीले भोग्नु पर्दछ ता जिपो गोम्योंदे 당보 냐와라 깨나 아니 지파 카레도 서 냐와라 깨나 동네도도 세 아니 도르드나 냐와 차창기 동네라다 냐와 차창기 동네라고 해야 돼 사냐라 깨나 사회 동네 장냐라 깨나 장회 동네 조딩이체 다 대단 차르도 봐 아니 사냐기 녀코라 아니 녀코르의 냐와 세요 어디서라야 동네 방어요 디난시 니세냐와 어두스 체네 삼땅 용드 남라케야 방 चिटाके ठीक छ त्यसरी अब हामीले भएको डरको चाहिँ ध्यान गर्ने बेलामा जुन यो नरक लोकको जुन एउटा तातो 8 प्रकारको तातो र 8 प्रकारको चिसो बरफमा र त्योसँगै एउटा नेछेरोइ नेफरोइ 2 प्रकारको 18 प्रकारको जुन नरक लोकको दुःख कष्टहरू समस्याहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिएर सम्झ्यौं भने अनि हामीले भय र डरको लागि चाहिँ यो ठूलो मद्दत गरिन्छ देछ तातेने 이다기 동에서 이다기 네. 다 이다 된소라 조조 아니 이다데라 개베 규디 세나 체네 개고요래. 지다 미개워 주 차상 된나네 세나 체네. 다 이다라 트레바다 똑베 동에데 하청수 좀 요래. 좋아. 데데 임바 인자 알리네 되쇼아. 어다 되기도야. 이다라야 아니 믹스기 동에데 제도기 동에 요래. 데데 인자 이달에 깨발라나 제도기 동에 빡도매고 연구를 삼 집받지고 이다 제도기 동아로서 अब प्रेत लोकको दुःख हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्दछ प्रेत लोकको दुःख चाहिँ के भने अथवा चाहिँ भोग र तीर्थको हुन्छ भोग र तीर्थको दुःख समस्या हामीले भोग्नु पर्दछ त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि लोभ लालचको कारणले गरेर प्रेत लोकमा जन्म लिन्छ र प्रेत लोकमा चाहिँ दुःख अथवा चाहिँ भोग र तीर्थको चाहिँ दुःख कष्टहरू हामीले भोग्नु पर्दछ या त्यति सोआ तातेने थुन्डो ता थुन्डोले थुन्डो ता थुन्डो सिङेदि अला थुन्डोले क्यावा लेना ता थुन्डोले या चिता लेसिन तिमुपा सेने थुन्डो थुन्डो namju शिरायोमा लेम्बा तिमु योर लेसिन तिमुपा ति गाला खरियोरेस लाबाइना थुन्डो छवा지 충아사 제가 찍라 찍사वे 동네 찍여 디 강라 조와 민남기 동네 튼두든도 배주제네 뚝부 쉬웠던 거 근데 인상 꼴신 제배 동알 어떻게였다 튼둘라 어떻게 당나 튼둘이야 개와이나 렌신 때못 봐 아니 저기 가서 찍라 찍사와 아니 꼴신 제바 라소베 동네 연구도 사면 찍고 अब अर्को भय कसरी चाहिँ डर र भयको बारेमा कसरी ध्यान दिने भन्दाखेरि यदि पशु लोकमा जन्म लियो भने मैले धेरै प्रकारको दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ प्रथम छ एउटा हामीले चाहिँ अज्ञान र केही नजान्ने र मोहको रूपमा परिणत छ पशुहरू नजान्नेमा पर्दछ र दोस्रो के छ भन्दा ठुलो पशुले अर्को पशुलाई खाने गर्दछ एक आपसमा खाने गर्दछ पशुले र अर्को तेस्रो रहेको छ मान्छेहरूले अथवा चाहिँ पशुको मालिकले पशुलाई काटमार गर्ने बेच्ने उनीहरूको अधिकार के हुँदैन मानवले उसले जे गरे पनि हुन्छ हो त्यसरी यदि म पशु लोकमा जन्म लियो भने मैले चाहिँ आफ्नो अधिकार बाहेक पनि विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टहरू मलाई भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर पशु लोकको भय हामीले चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ डर जिपति निश्चित सुगु केनाजुदी तनाया बट्या 냐와다 이다다 튼둘로 소베 동네 삼로땅데 때못다고 소리 지겨마 소소 동네 매바체 파게 동네도 엔드 지겨마 디체나 필링 서로와시라 링마 소소 파기라 깨와레네 동글링 용구요 바지 삼로땅나 서로 숙체요 캔송아 좋아 저들이 인자 공개도 소소 텔라야 깨 깨발랑시 삼로땅 깨네 무슨 소소도 동네 용구요가 삼로땅나 ada ngamra shibuke yo र डर र भय ध्यान गर्ने बेलामा हामीले यसरी गर्नु हुँदैन कि एउटा तस्बिर हेरेको जस्तो अथवा चाहिँ मुभी हेरेको जस्तो हामीले चाहिँ डर र भयका अझै ध्यान गर्न सकिँदैन अथवा चाहिँ हुँदा पनि हुँदैन
हामीले पक्कै आफै स्वयं चाहिँ रूप धारणा गरेर अथवा चाहिँ दुःख परेको त्यो कष्ट प्राणीको रूप धारणा गरेर यस्तो उसले जस्तो कस्तो दुःख हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेर ध्यान गर्नुपर्दछ तेरे तिटी सोवा न्यावा हिता थुन्जुछे ता तेने मी ता दोवा मिल या केवा इना दोवा मिल केवा इना तुंगे खरियोरे लाना जो के गा ना ची तुंगे सोरे मिला के गा ना ची तुंगे ता पुगुमा के 용두 나수 시부지를 타네 기요래 되네 충유 되네 가자 집안에 아니 슈누네 다르마네 게시코바 봐도 가와 라가다 가 두시네 뒤즈 파 쪼네 도들이요래 디갑기 동네 되네 내 나자 나초버지기 룽지 배경 숨기 천대 내 나자 나초버지기 너그요래 나위 동네 되네 타만데 시주용도 시위 동네 제 밀라 깨간나지기 동네 유서 랑이 밀려야 게 그때다 맞종어서 연구 여러 봐 대체 अब मानव रूपमा जन्म लिए भने मानव रूपको जन्मको अब डर कसरी हामीले चाहिँ ध्यान गर्ने भन्दाखेरि हामी पहिला के हुन्छ जन्म लिन्छ जन्म लिँदाखेरि कुनै मान्छे पनि एउटा हाँसेर आउँदैन कति दुःख कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छ दोस्रो अब जन्म लिइसके पश्चात हामी चाहिँ हुर्किँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ र बुढाबुढी हुन्छ बुढाबुढी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा वृद्ध अवस्थाको दुःख कष्ट हामीले भोग्नुपर्छ त्यसै गरेर बिमारी हुन्छ दुःख बिमारी हुन्छ विभिन्न प्रकारको रोग र बिमारी आउनाले त्यो पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ र अन्तिममा मृत्युको बेलामा मर्ने बेलामा पनि ठुलो दुःख हुन्छ त्यसैले मानव लोकको चाहिँ 4 प्रकारको दुःखहरू चाहिँ हामीले सम्झेर डर भयाको चाहिँ ध्यान गर्नुपर्दछ पेरेन्टिनादो केवे 동해 तेने गावे 동해 나वे 동해 तेने थामाते 아니 치와스 다 치베 동해 세다 도용거다 띠앙 다라레 개가 나치 세네 도와 그 도와 미 동해 되지 त्यसरी नै यो तस्बिरबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ जन्म पनि दुःख र त्यसपछि हुर्किँदै गयो ठुलो हुँदै गयो वृद्ध बुढापा भयो त्यो पनि दुःख बिरामी भयो त्यो पनि दुःख र अन्तिममा मृत्यु त्यो पनि दुःख यो भावचक्रभित्रमा मानवले भोग्नुपर्ने 4 प्रकारको दुःख कष्टहरू रहेको छन् तातेने तेरे다 알데쇼와 미디스 데르숨게나네 미세르 차스 다 하다 하마이 다 딘나네 하마이 세야라다 데시 잡다 망부요레 도와리 하마이 마이베 도와리 나카기 디베 하마이 예숨케리 직다 야 하마이 수도 잠바 하라 인고리 숨게 직니요레 돌드나 남규 송당 제나 하마이 세야데 하이르레스 이나야 하마이 가르친 랄라나 하이 나네 아니 배 쩌바 년바 아니 저기 독특 첨보 300년바 시부지 여자 하늘마 비샤를 소르지 아니 제네 하마이 세네 도스와 샤바레스 송당직 된다요래 송당미라와 니도 र यसमा विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको छ असुर लोकको पाएको छ 2 प्रकारले व्याख्या गरेको छ र अन्य जुन एउटा असुर लोकको जुन एउटा सत्य चाहिँ अथवा चाहिँ पञ्चवटा सबै भित्र पर्छ भन्ने कुरा पनि एक प्रकारले व्याख्या गरिन्छ भने एक प्रकारको जुन असुरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आचरण र सोचमा चाहिँ नराम्रो भएको हुनाले देवलोकबाट यिनीहरूले चाहिँ निकालेको अथवा चाहिँ देवलोकमा यिनीहरू चाहिँ सक्षम छैन अथवा राम्रो छैन भनेर देवलोकबाट चाहिँ उहाँहरूले निकालेर असुर हो यिनीहरू देव होइन भन्ने कुरा पनि यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ तेरे तातिले इन्जा तन्नेका देखारे लाना हामाई देजो छेदे जनान योरे हामाईलाई केवल ले 용드네 랑신기 아니 때 가수래 차도 사고 싶죠다 셈 주부 데스 차도 사고요 디인자 하마이인데 할래야 차도 산네 아니 가도 있는 한년도 많게 왔다 담마 야용도 야자 망아 아니 가도 있는 쇼르고 저단 하마이니 차도 돈에 동해직 셈마기바 디강라 한년도 많게 야용도
하기 때문에 콘솔마 겨용도 때문에 콘솔 세또 제비 여러와 근데 인사 하마이라 차도기 동알당 제도기 동알 숙충부여스 그래서 제바 뚜바 제철기 동알대 अब असुर लोगको दुःख चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुन अघि धर्मकोश भित्र चाहिँ उल्लेख गरेको अनुसार भन्ने हो भने दुई प्रकारको दुःख चाहिँ असुर लोकमा रहेको छ असुर लोकमा एक प्रकारको ईर्ष्या जस्तै हामीले जेलेसी भन्छौँ ईर्ष्या धेरै हुन्छ त्यसमा अनि त्यस कारणले गरेर धेरै दुःखहरू भोग्नु पर्दछ अर्को कुरा रहेको छ एउटा धेरै युद्ध गर्ने अथवा युद्ध गर्ने लडाईँ गर्ने युद्ध र लडाईँ गर्ने कोसँग छ भन्दाखेरि देवलोकसँग युद्ध र लडाईँ गर्छ र युद्ध र लडाईँ गर्दाखेरि जतिखेर पनि आफू पराजित भएर जाने विजय हुँदाखेरि पराजित भएर गएको हुनाले जतिखेर पनि दुई प्रकारको काठमारको दुःख एउटा काठ मार गर्ने र अर्को चाहिँ ईर्ष्या जेलेसीको दुई प्रकारको दुःख चाहिँ अझै असुर लोकमा पाइन्छ 제가 아니 수수 공교도 말하마이 깨나 동해도 연구래 서면 짚어지고 다때는 하도 지단 할라 지덴벨 하다 지덴에 데벨라다 망보 때도 좀 먹고 와지 갑들 가래서는 시법 콜로 낭라 예벨 하 인사 코리 하러와 코르와 레던 영몽기 시원쟁기 하래 딘디 레던 영몽기 시원쟁기 하텔라 숨요리 데벨하 수길하 소메길하 젠 컴숨길하 숨 अब जुन देवलोकको बारेमा अझै अब व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि देवलोकमा पनि दुःखको बारेमा तीन प्रकारको देवीहरू हुन्छ पहिला चाहिँ रूपलोक र अरूपलोक र कामलोक गरेर तीन प्रकारको देवीहरूको पनि चाहिँ स्थान ठाउँहरू छुटाएको छ 당보 कामलोक रहता देबेला तेने रूपलोक सुकिला तेने सोमेला आज पहिला कामलोक त्यसपछि रूपलोक त्यसपछि अरूपलोक हो यसरी चाहिँ विभाजन गरेर ठाउँ छुटाएर बसेको हुन्छ 텐지기 코르웰하 숨기 낭네 데벨하 두요레 데라 릭투레 깨발레 용데 콘솔라 지타 당기 동하기 동에 교류 동에 캬바두지 동에티 예바체 디강라 믹스 가리어레 하마이냠도 마게도 까브레 콘소 티딘데 케 동케 딘데기 토네 아니 라과체바 딘데 동에 라과체바 강바체바 딘데 제탈기 동을 찍이요레 이나야 조 가리어레 데벨라 망쳐와도 시갈하모 니만 된경올라 괜히 시월에 교로셰베 자차용데 텔리 콘소페 셈라야 남다요 그 시그레 셰베 자 마창 빠도 빼 남인기 기무친 되고다 타큐 시리샤 니만 등기슈고 시그레 셰베 달레용데 테네 셈마 까니 시부질레 테네 수수 수부기 당데서 냥 매도게 창화데서 닝바차 류라야 나마 티마메게 티마차 탈라메바 탈라차 텐데 체네 셈 슈부지파 껴네 셈라 빰마세기 동네 첨부유스 하기 셈기 동에테 갑디두기 셈기 동에테 냐외 동에는 시치부유스 때려도와 저자 뒤인데 할라 데벨하다 데벨하라양 텐다게 동에유스 अब कामलोकको देवताहरूलाई पनि धेरै दुःखहरू रहेको छ र कामलोकको देवी 6 प्रकारको हुन्छ त्यसमा पनि उहाँहरूले पनि एउटा दुःख आइसकेको तीनै दुःखहरू हुन्छ जुन दुःखको दुःख परिवर्तन दुःख संस्कार दुःख तीनै हुन्छ र त्यसमाथि अर्को दुःख के छ भन्दाखेरि जुन असुर लोकसँग उहाँहरू लडाईँ र युद्ध गर्छ र लडाईँ र युद्ध गर्ने बेलामा चाहिँ हात खुट्टाहरू चाहिँ काटेको अथवा चाहिँ शारीरिक अवस्था नराम्रो भएको हात खुट्टा नभएको काटेर त्यस्तो हप्दै नसके दुःखहरू भोग्नुपर्छ र साथै एउटा त्यो कामलोकको देवी देवताहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि 7 दिन अगाडि तिनी मर्छ अथवा चाहिँ मर्छ भनेर एक प्रकारको आवाज दिँदाखेरि साँच्चीको एकमा चाहिँ भनौँ न तनाव भएर अथवा चाहिँ मनमा पीर भएर खप्न नसक्ने दुःख भोग्नु पर्दछ जस्तै त्यहाँको देवलोकको जुन अन्तिम क्षणको जुन मर्ने बेलाको दुःख र नरकलोकको दुःख चाहिँ एक समान जस्तो हो भनेर दर्शनमा उल्लेख गरेको छ 어디 체 다디 데벨하 수길하 시어레 삼된 당보 니버 숨바 시바 수길하 시 된조 체데라
속일라 다 14부 시에 먹어라 단다 아니 도도 쉬나 공조라 나란조 단다 대백이 하다 민낭신게 동에 초와 동에 바 시부지 나데 근데 요 말에 이나야 코란조라야 규를 동엘데 요래 캬버도지기 동알데 요래 라버래 교회 동에 캬버도지기 동에 그래서 삼대 시바 연제라 아니 캬버도지기 동에 삼대 시바체 대가라 송메시 나가타야 남셰타야 지앙메 아니 시세스 된솔라 아니 캬버도지기 동에 요래스 더르드나 감숨코와 하다 미 냐와 이다 튼조 도와 리툭 코르웨 도와 리툭 간디질레 깨나야 캬버도지기 동에 요바티 상마 찍받지게 하라 딘데 인자 감숨코로 코르웨 도와지 이나 아니 동행데 말레스 동네외랑 신레스 동네마도 요 말레스 좀좀 데려다 어디서 시행고도 와 시가정 있나 삼그러와 ग्रुप दे चार प्रकारको हुन्छ र उहाँले दुःख चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काम लोकको देवी देवताहरू र मनुष्य लोकको देवी देवताहरू बाहेक उहाँहरूले दुई प्रकारको दुःख हुन्छ परिवर्तन दुःख र संस्कार दुःख अब संस्कार दुःखको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिरी धातु या भवत चक्रभित्र जन्म लिइसके पश्चात संस्कार दुःख भएपछि सबैले हुनै पर्छ हुन्छ यो तातेने 동에 롭 차스 다 교류의 동에 다 도르도 시기다 교류의 동에라고도 와 परिवर्तन दुखाला로 와 교류의 동에서 간다나 당봉 나란조라 류이나엔다 셈이나엔다 서로와 내용도 기부져지 내가 되기져지 얘는 서로와 tel라야 차안에 못트는 용도 뒤죽을라 아니 간에 망보 지태야 동해망보 지체야 즉 양나 교류 동에서도 내급 소와 대와 임발라 소와 대와 다가라는 게 슈굴라 동해 소와 동해 망보 템퍼처가 수도 수 킬려와 소와 동해 망보지 명고야 즉 차와 어디 차네 교류 동에서는 베리 다 등에 뺏어간에 슈긴다 पेना देदुआ छेमले ती छेमले बटरफ्लाई रवा छेमले ती ड्रेमेर गोंगा की थुजु अनि गोंदा नगुंग की थुजु चिगला ड्रेमे पर इना छेमले किबु शिबजोता गोंगा इमे छान को क्या देरवा ती ड्रम देले युदु ट्रेयर नगुं इमे छान ना खरे यरवा तो वेच 통용도 빼마세기 미글라 제보 शिबजो 근데 인사 체만레데 드레메 텔라야 착바 시부지게 디 드람들레 용도 내가 기부 시부죠다 기부 시부지 여봐 유도 기부 텔라 착바 깨깨깨 텔라야 기부디 못는 용도 깨매 거라지 냥니 갸 녀르녀르 강삼쇼 작샤 쓰는 시주고다 작샤 쓰는 시주도 나때는 류더 셈나 동네 시부지 용거 근데 인사 체만레기 아니 드메기 외라 착배 원기 종배 대화지도와 대화 다가란기 폭라 동해딩 용거에 종합해서 된대 인사 교류의 동al 사태래 besö परिवर्तन दुःख हामीले परिवर्तन दुःखलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ परिवर्तन दुःख भनेको तत्कालको लागि क्षणिकको लागि चाहिँ एक प्रकारको सुखको अनुभूति महसुस गर्छौं र त्यस अनुभूति नै चाहिँ दुःखमा परिवर्तन भएर जान्छौं जस्तै हामीले उदाहरणबाट प्रश्न तरिकाले बुझ्न सक्छौं परिवर्तन दुःख भनेको जुन एउटा बटरफ्लाई छ पुतली यो पनि समय पनि जस्तै हिउँदो महिनामा विन्टरको बेलामा रातिको अवस्थामा हामीले सायद देख्न पनि सकिन्छ यो जस्तै यहाँ बटरफ्लाई छ पुतली छ एउटा महिना बत्तीको छेउमा गएर एउटा चिसोको समयमा मौसममा एक प्रकारको ताप अथवा गर्मी जस्तो उसले जाडो चिसो भएको हुनाले जति नजिक गएर चाहिँ तातो न्यानो भइरहेको महसुस उसले गरिरहेको छ उसलाई एउटा आनन्द भइरहेको छ र के अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन र त्यस्तो न्यानो अवस्थाले दुःखमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा नपाएर अन्तिममा त्यो न्यानो अथवा राम्रो लागेको सुख छिनीको सुखले गरेर
अन्तिममा आएर यसरी चाहिँ मृत्युको क्षणमा चाहिँ भोग्नु परेको हुन्छ त्यसै परिवर्तन दुःख पनि यो बटरफ्लाईको पुतलीको कारणले हामीले बुझ्न सकिन्छ ता दिनासे ngaranzo khorwe nangla tangi di perowa dinangshi che ngaranzo khorwe nangla yinaya keja jemba shena phugi phume la chakpa phume gi phula chakpa kyoga gi keme la chakpa keme gi kyoga la chakpe dewa chiktowa dinangshi saya tungya khoya la sopa ani disigore karsa deonga la chane ani longso chebe dewa chiktowa tenzo dewa ngone mare la verdad haso tungge je debe dewa chires pena khala chi yinaya tinala thuk shibuji luyo na chesa thogo tokbe khadu tela thuk yebe khala de sayonde shibuda ji yore thogo na leonde tokbe dungge mewa che thogo kyakpa dabuji horo khamsam shugu nasu thuk de chik langyonde nasu arme de me thone dungge nyongodo wa 어디랑 신체네 나란조데 가수래 폭풍의 착배 원기 대화태 대왕원에래 삼딜라 차는 두두 아니 마음발라다 냐다 당야라 소고 두바이야라 소고 때는마 못트네 강에 조야 매버지 용거열에 가버래 학벌도 따나 근데 전에 갈래 야 미즈코란 데는 삼모땅이나 아니 동해망부슈 질레대지 도와 근데 인상 덤바 샤게 토바 덤바 좀 된데 코란 결별 세레 사규신부 동규신부 권규 민유여바 토고사여바 아니 게메이나야다 급 디디베 지카수레 아니 갸스 가사 데 가사 결부 두죽기 아니 좀모스 라바이나 다 시부 제시 이동하지 요래 레데 딘디기 대화테 대원 넘어 타고 레벤도 티 동네 용해기 아니 교류 동네 생기지 레샤 저는 공네 딜라 차고만 깨봐 딜러 땅네 김니 캠만 바라도 총으로 와 걔들 네 대원 문내지나 동네 맵에 대화지이나 아니 르고야 요마로 대화 되바로 어떻게 내 인상 어떻게 수체대 또 선구열에 अब हामीले त्यसमाथि हाम्रो समाजमा भएको घटनाहरूसँग पनि हामीले जोड्न सकिन्छौँ जबले अब स्त्री र पुरुषमा हुन अथवा चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा अथवा चाहिँ पहिला चाहिँ अब श्रीमान र श्रीमती अथवा चाहिँ श्रीमानले पनि श्रीमतीले राम्रो गर्छ श्रीमतीले पनि श्रीमानले राम्रो गर्छ विवाह बन्धनमा बाँच्ने भन्दा अगाडि र त्यस पश्चात जुन एउटा एक प्रकारको जुन कामले गरेर जुन एउटा रागले गरेर एट्याचमेन्टले गरेर हामी सबै राम्रो देख्छौँ र त्यसको परिणाम दुःखमा परिणत भएर जान्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुँदैनौँ जस्तै खानाको कुरा गरौँ कहिले विष हालेको खाना र अथवा चाहिँ पोइजन हालेको खाना विष हालेको खाना चाहिँ तत्काल पाएको बेलामा चाहिँ हामीले खाना खाने सेवन गर्ने बेलामा चाहिँ तत्कालको भोक मेटाउने काम गर्दछ तर बिस्तारै त्यो विषले फैलिएर शरीरले कति दुःख कष्ट दिए भन्ने कुरा हामीले याद हुँदैन त्यो पनि परिवर्तन दुःखै हो जसरी यो परिवर्तन दुःख भन्ने कुरा हामीले सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई हेर्न सकिन्छ उहाँ सम्पन्न भएको परिवारमा जन्म लिएर पनि उहाँसँग सब कुछ थियो खानपिनदेखि लिएर राज दरबारमा बस्थ्यो तैपनि यो संसार चाहिँ एउटा परिवर्तन दुःख थाहा पाएर चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ श्रीमती आफ्नो बच्चा आफ्नो बुवामा सबै राज दरबारै त्यागेर किन हिँड्यो भन्दाखेरि परिवर्तन दुःखले परिवर्तन दुःख बुझेर किनकि अहिले तत्कालको छिनीको चाहिँ सुख अथवा चाहिँ आनन्द वास्तविक होइन रहेछ वास्तविक बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले तत्कालमा फसेर अन्तिममा हामीले तस्बिरबाट देख्न सक्छौँ अगाडिको तस्बिरमा कस्तो र अन्तिममा आएर कस्तो चाहिँ दुःखमा परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ त दिउँसो कोर केही के माउङ बसुकी छ त दिने सुम्बा ख्याब दुजिको दुङे लाएदिरी ता ख्याब दुजिको दुङे लाएदि थाङ्गी सुबना सिन्छ खमसुम खोवा खावा केनाया खोरी जोवा रिटु खावा केनाया लु से चिकतां सेम से चिक लंगदवा 제단가 ngaranzu gongba sheta lü gi tengi chowa dewa tang chowa dunge nika lü di yezang chongruwa subu khora mena subu tengi lü gi tengi chowa dewa dunge yomarwa tin nangshi sem singin di le yobache di gala le tang nyomongi shawan jingi semji cha yongdu ani sem di tengla
sem기 디기 세지다 동에 세지니 다 sem기 디기다 동에 니 돼야 레닝이 샤왕징이 셈되요네 정말 근데 이봐 인자 좀 되게 가르송을 라나 공도 셰베 동해기 동해다 교회 동이 니 강라 때네 종래 수도 레닝이 샤왕징이 삭제기 풍봉나 류다 셈텔 때네 종아레스 저상가 풍봉아 코라 동해레스 딜라 캬버도지 동해스 어디 기승과 अब जुन एउटा संस्कार रहेको छ यो आवाज चक्र अथवा चाहिँ त्रिलोक आवाज चक्रभित्र जुनै ठाउँमा जुनै लोकमा जन्म लिए तापनि हामीले दुःख संस्कार दुःख हुन्छ अब हाम्रो उदाहरण जुन हामीले यो शरीर प्राप्त गरेको छ शरीर र मन हामीमा छ र यो कर्म र क्लेशद्वारा चाहिँ उत्पन्न भएको यो पञ्चस्कन्धको शरीर पञ्चस्कन्धले बनेको शरीरमा चाहिँ जस्तै हामीले संस्कार दुःख भोग्नु पर्दछ त्यसैले संस्कार दुःख यो त्रिलोकभित्र जहाँ पनि जन्मे पनि चाहिँ कर्म र क्लेशद्वारा यो संसारभित्र जन्म लिन्छ र संसारभित्र त्रिलोक र संसारभित्र जन्म लिने बित्तिकै हामीले 풍봉하다 리슴람 पञ्चस्कन्ध र शरीर र मन यसमा चाहिँ संस्कार दुःख हुन्छ 어디래 다 디인지기 동을 숨모를 돌두지 차 디디 섬단에 집어찍게 다 때문에 디 가서 디나라 유대베 파바 아니 자주 아니 대나포 대가고도 디나포디기 미게벨레 karma 세르체 미게벨레체 디카르보디기 게벨레 세네 karma니 딜레 게벨레 미게벨레 디체 다딜레 수사레 세데 대자 셰당 티묵 숨기 사레스 르모티테 레소아 데슈아 도르드나 테리다 데도와 티묵 당지 첨버체베 르모티 파파 티묵 당지 라테네 대자 기기 여바 인자 대자 천제 자포르 티묵 당지라 때네 샤당 기기 여자 샤당 천제 주 체네 자포르다 주니 디 파파기 칸이 된 거야 디 대자가 샤당이 돼 티묵 당지라 때네 중구여레 센 디기 녀문베 군중세야디 छबरे त्यसै गरेर ती प्रकारको कर्म भएको छ त्यो कालो साइडमा जुन चित्र भएको छ कालो साइडमा हो त्यो सबै चाहिँ अकुशल कर्म हो पाप कर्मको चाहिँ प्रतीक हो चाहिँ पाप कर्म र अकुशल कर्म चलाउँछ र त्यसरी यतापट्टि सेतो कलरमा रहेको छ त्यसले कुशल कर्म अथवा धर्मको कर्म हामीले भन्न सकिन्छ दुई प्रकारको कर्म अब यो दुईटा कर्म चाहिँ कसरी भयो त भन्ने कुरामा हामी जाँदाखेरि जुन बीचमा छ त्रिविष रहेको छ त रिस राग अथवा चाहिँ मोहले अज्ञानको कारणले गर्छ अब पहिला रहेको छ सुँगुरको तस्बिर रहेको छ अथवा सुँगुरको तस्बिरले के जनाउँछ भन्दाखेरि अज्ञान जुन मोह अज्ञानको कारणले अज्ञानद्वारा चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि राग उत्पन्न हुन्छ राग जनाउनको लागि चरको चित्र रहेको छ अब रागद्वारा के उत्पन्न हुन्छ रागद्वारा फेरि यो भगवान अज्ञानद्वारा फेरि अर्को एउटा रिस र क्रोध उत्पन्न गराउँदछ त्यसैले यो चाहिँ त्रिदिक्ष हो जुन एउटा सर्पले के जनाउँछ भन्दाखेरि रिसको प्रतीक अथवा चाहिँ रिस जनाउँछ सर्पले तिनीले दङ्जिला तेने छक्तङ्निकेस त्यस कारणले गरेर आत्मग्रह जुन आत्मग्रह मोह छ अज्ञान छ यी यसका कारणले दुईटा चाहिँ राग र अनि चाहिँ क्रोध चाहिँ उत्पन्न गराउँछ है छक्तङ्निला तेने लेनिसा लेकनानिसा त्यसैले गरेर अब दुईटा जुन एउटा राग र रिस छ त्यस दुईद्वारा चाहिँ दुईटा कर्म हामीले सञ्चय गर्छ कुशल कर्म र अकुशल कर्म ले निला तेने खरोला केवले र दुईटा कर्म छ कुशल कर्म र अकुशल कर्म छ यी दुई कारणले गरेर भाव चक्रमा हामी जन्म लिन्छ ओ तेरे तंगन्जो खरोला केथि जुखरेरेसा सिति तिरे दोआ लेदाङ न्यमो
대쪽이 짜와 가르샤 띠묵들에도 띠묵 등진티 제가 쪼테다 독슈티 코로에 짜와 등진 머리빠 쓰고의 겸된데다 쪼테다 त्यसैले हामी भवचक्रमा कसरी जन्म लिन्छ भन्ने कारण बुझ्दाखेरि कर्म र क्लेश दुईटा अब कर्म र क्लेश पनि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जुन एउटा सुँगुरको प्रतीक जनाउँछ यो चाहिँ यो अज्ञानको कारणले नै हामी कर्म र क्लेश गर्दछ त्यसला खोरी चावा तंजी मरिपा अब भवचक्रमा जन्म लिने मूल एउटा आत्मा ग्रह हो त दिन जुसेको गरे हो त थिगी तिटे समताना 르르 땅다 곰생이데 깨도 삼바 셈바 깨부 전 르르 진짜 사기사기 지경 르르 전마 섬땅다 아니 니주디도 상마 신용도 한 셈바 껴와게 아지 나 코로라게 되다 노주시고 총사 삼바지 리게 코알게나 동네도 등에도 상에 집바디게 대소아 대바도 집에 거롭스 직송에 대체 다 됐네 대배고르 이슈야래 다디 상이 이슈야체 다 먼저 대기 나는 집바 다른 로고 있다 다 대기 직스야 된다 현사 다 마로샤나 다디스야 dirle tangbo wala kyamro khal thangi samdene ma khasa di kyamro gyu se di che kyamro yul da chedar kyo su ju chui de so sangni yung che chedar kyo su ju kyamro kyo ju labje che sa je ngai go ne kyamro ngo jo da nyamyen chi le ko shebar che ne kyo su jo ko ba sung dirle tangbo wala kyamro khal chewe kyamro gung su ningbu shuna gyu jigde nila tene kyamro chakwe 당부 집번니 스체 들 랑이 땡도 대바 실레 도덴다 군중 대바 니 곰바테 당부 도덴라 숨기 동알게 동안네스 랑라 곤나와 소 사지기 서로 동네 여바 남탕 규르 동네네 랑라 내갑 대시 푹수 동알 낭 규르로베 사지기 내갑기 디기 남이 캬보 도지기 동네네 공도시에 동행이기 시대인 제배 랭윤이기 샤원진도 교르베 류셈테 인라 대여베 왕기 랑라 다대 류셈기 동날 망보다 마음바랴 대답의 동행 망부 종의 규체바 인수 레바르곰 대내 동행 수부테다 강례 종나 대내 코로를 깨war랑발레 종바당 코르이 깨왔니 레라 때네 종하당 레 대내 착당 요몽레 종하당 착당 대다 당지 머리빨라 때네 종하인 도드 당지 머리빨다 착당 속 녀몽라 때네 코로를 깨와 편지기 레사 레 텔라 때네 코로를 깨때 동해 숨 명코바 종하인 바라 쌈네 직바 공바를 차 세버레세 탈레라고 차기도 디 모두 차상 제사지 배전당에디 레라고 차서 두신다 직본 공당티 직록 당기도 돼 어야 아 되는데 치수를 알레 디슈 가도 그런데 알레 야야 네팔 되나 체임부터 딱게면도 तत्ति तुर्तु जिल्ला समेत डागराले नेपालमा र अब हामीले जुन एउटा भय अथवा डरको जुन डरको ध्यान गर्ने बेलामा चाहिँ आनन्दले हतारले नगरिकन चाहिँ ध्यान दिएर जुन एउटा भावचक्र र तिरी लोक र भावचक्र र दुर्गति लोकको दुःखहरूलाई सम्झेर अघि जुन हामीले ध्यान गर्नुभयो प्रत्यक्ष रूपले ध्यान गर्यो त्यो बिस्तारै ध्यान दिएर यो भावचक्रमा म कसरी जन्म लिएछ कारण के रहेछ त भन्दाखेरि दुई प्रकारको कर्महरू रहेछ कुशल कर्म अकुशल कर्म रहेछ त्यो कर्म पनि कसरी आउँदा रहेछ भन्दाखेरि अथवा चाहिँ तिरी विक्स गरेर आउँदा रहेछ पैसा सदा तिमुख रहेछ तिनीहरू पनि कसरी आउँदा रहेछ भन्दाखेरि आत्मग्रह अज्ञानको कारणले हामीले यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अहिले जुन भावचक्रमा व्याख्या गरेकोलाई राम्ररी हामीले चाहिँ दुःखको दुःख परिवर्तन दुःख संस्कार दुःखै दुःख रहेछ छलोको भनेर एक गरेर हामीले चाहिँ सम्झेर ध्यान गरेर चाहिँ डरको ध्यान गऱ्यो भने अलिक सरल भवन राम्रो हुन्छ 어야 타다리 레샤 투전나 다교아 다상이 대바 고메데 티기체 어야 다 다른 기란도 때서 상 학벌도 상이 쇼게 공자가 평행소 다른 데에서 로아
에스 쇼게 장도 곰고도 팽기래 야 다른 데서 다 담한테 뭐뭐럼 되는다 잠베바오 지들이 겜바